예, 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Та бүхэндээ уулзсандаа баяртай байна. 다니엘 고 목사입니다. Даниэл Кон пастор байна. 제가 어젯밤에 여기 도착했는데요. Би өчигдөр орой энд ирсэн байгаа. 생각보다 굉장히 적응이 쉽지 않네요. Миний бодсноос илүү их асахад хэцүү байна. 이 고도가 높아서 그런지 이게 숨쉬기도 좀 어렵고. Маш өндөрлөг газар учраас амьсгалахад хэцүү байна. 몽롱합니다. Тэгээд ингээд толгой их дүүрч байна гэнэ. 그래서 제가 몸 안에 있는지 몸 밖에 있는지 잘 모르겠는데. Тэгээд одоо би биеийнхээ дотор байгаа ма гадаа байгаач мэдэхгүй байна гэнэ. 우리 성령님의 도우심이 필요합니다. Тэгэхээр надад ариун сүнсний тусламж хэрэгтэй байна. 예, 저희가 팀으로 이렇게 오랫동안 함께 사역을 해왔습니다. За бид нар энэ баг удаан хугацаанд турш хамтдаа үйлчилж ирлээ. 근데 우리 한 분 한 분 목사님들이 참 바쁘신 분들이세요. Бүгдээр дор маш их завгүй хүмүүс. 목회도 굉장히 잘하고 계신 분들이고. Тэгээ бас хончлоо маш сайн хийдэг. 그 각각 속한 지역에서 가장 대표적인 교회들일 겁니다. Тэгээд өөрсдийнхөө үйлчилж байгаа талбаруудтайгаа гол төлөөлөгчд нэртэй хүмүүс. 그럼 오케뿐만이 아니고 다른 사역들도 많은 분이세요. Тэгээ бас цаашдаа хийх болон бусад хийж байгаа зүйлүүд нь ч маш их. 다른 사역도 많이 하고 계셔서 이렇게 함께 다 모이기가 참 쉽지 않습니다. Тэгээ яг нэг болоод хамт явна гэдэг бас тийм амар биш байгаа бид. 그래서 저희가 어디에 이렇게 컨퍼런스가 있어도 이렇게 다 같이 움직인 적은 거의 없었던 것 같아요. Тэгээ яг бүх багаараа ингээд хамтдаа үйлчилж байгаа нь бас тэр болгон чаддгүй. 저희 중에서 몇 명이 이렇게 함께 가기는 하지만 За зарим манай зөвлөнөөс зарим хүмүүс оролцдог боловч 이렇게 6명이 다 같이 움직인 적은 사실 그렇게 많지 않습니다. Тэгээ яг зургуул ингээд зэрэг хөдлөнө гэдэг тийм амар биш ээ. 근데 우리 그 데이빗 존 목사님이 Тэгээ Дэвид Чо пастор 몇 년 전부터 얘기했던 것이 хэдэн жилийн өмнөөс бидэнд хэлсэн байгаа. 몽골에 안 가면은 죽인다고. Монгол явахгүй л үгүй шүү гэж хэлдэг. 몽골에 안 가면 우리 인연 끊는다고 막 협박을 하셔서. явахгүй л тэгээд нөгөө талаар өөрөөр хэлбэл бидний одоо хувь заяа тасарнаа, зам тасарнаа гэж хэлдэг. 거의 협박을 하셨습니다. Бараг л биднийг дарамтлсан байгаа. 그래서 오늘 이렇게 다 같이 오게 됐습니다. Тэгээд өнөөдөр ингээд бид хамтдаа ирсэн байна. 우리 하나님이 하시는 일이 있다고 믿습니다. Тэгээ үнэхээр энэ зүйлийг бурхан хийсэн гэдэгт итгэж байна. 제가 오늘 낮에 몽골 목사님들하고 교제를 하면서 Тэгээ би өдөр Монгол пасторуудтай уулзаад 정말 은혜를 많이 받았습니다. маш их хэвээлэг авлаа. 이 그 한 분 한 분이 가지고 계신 이 간증들이 정말 저희 마음 가운데 깊은 감동이 됐습니다. Хүн нэг бүрийн ярьсан тэр гэрчлэлд миний зүрх сэтгэлд маш их сэтгэл хөдлөлийг бий болгосон. 그리고 이렇게 많은 목사님들 뵈니까 제 마음 가운데 너무 큰 감동과 기쁨이 있습니다. Тэгээ бас энэ олон пасторууд ирээд суудсан байхыг харахтаа би бас одоо ч гэсэн айгүй сэтгэл хөдлөж байна. 몽골에서 하나님 일하실 것을 믿습니다. Үнэхээр Монголын төлөө бурхан ажиллана. 아멘. 그리고 한국 교회로서 Тэгээ Солонгос чуулганы хувьд 여러분들의 도움이 필요합니다. Солонгос чуулган та бүхний тусламж хэрэгтэй байна. 어떤 이 복음의 역사로 보면 한국은 한 100년 넘게 이제 기독교 역사가 За 있습니다. сайн мэдээний түүхийг үзэх юм бол Солонгос сайн мэдээ орж ирээд 100 илүү жил болсон. 또 한국에는 큰 교회들도 많이 있습니다. Мэдээж зэрэг том чуулганууд зөндөө байгаа. 뭐 여러분도 잘 아시는 조용기 목사님 교회라든지 Та нар сайн мэдэн тийм ээ 주영기 пастрын цуглаан. 뭐 그만한 사이즈의 교회들이 여러 개가 있습니다. За тийм хэмжээний том чуулганууд зөндөө байгаа. 그래서 외부에 알려져 있기는 한국에는 굉장히 큰 교회들이 많고 기독교도 부흥하고 있는 것으로 알려져 있는 것으로 압니다. Гадаад улс орнууд болохоор Солонгос чуулганууд маш их томорцсон, өссөн, хөгжсөн, сэргэгдсэн гэж ярьдаг. 그렇지만 그 안에 들어가 보면 현실은 그렇지 않습니다. Харин яг Солонгос чуулганы дотор нь ороод үзэх юм бол бодит байдал тийм биш. 한국에도 옛날에는 아주 파워풀한 간증들이 있었습니다. Дээр үед болохоор Солонгос үнэхээр тийм хүчтэй гэрчлэлүүд зөндөө байсан. 1907년도에 한국에 큰 부흥이 있었고요. 1907 онд болохоор бүр их сэргэлтийн үе болсон. 또 1950년대에 한국이 전쟁을 겪고 난 다음에도 60년대, 70년대 거치면서 큰 부흥이 있었습니다. Тэгээд 1950 он дайны дараа 50, 60 онд маш олон тийм сэргэлтүүд үе үеэрээ болж исэн. 그때는 정말 하나님이 역사하신 간증들이 있습니다. Тэр үед үнэхээр бурхан гайхамшигтайгаар ажиллаж байна гэсэн олон гэрчлэлүүд байлаа. 그 시대의 교회를 목회하셨던 목사님들에게는 정말 눈물 같은 그런 간증들이 있습니다. Тэгээд тэр үед үйлчилжсэн, хончилжсэн хончдын гэрчлэл бол өстө нулимс урсгамар тийм гоё гэрчлэлүүд байсан. 그렇지만 그건 이미 50년 전, 60년 전 얘기고요. Гэтэл энэ бол 50 буюу 50-аас 60 жилийн өмнөх үйл явдлууд байна. 지금 젊은 세대는 그렇지 않습니다. харин одоо залуу үе бол тийм биш. 사실 한국 교회는 거의 죽어가고 있습니다. Яг үнийг хэлэхэд Солонгос чуулганууд одоо үхэж байна. 옛날에 있던 그런 어떤 그 영적인 파워와 부흥의 불씨를 보기는 참 어렵습니다. Одоо Солонгос чуулгануудад дээр үед болж ирсэн тэр сүнслэг хүч чадал, сүнслэг гайхамшгууд эдгээр чөлөөлтөд одоо үзэхэд хэцүү. 이 젊은이들은 줄어가고 있고요. Тийм учраас залуучууд үнэхээр өсгөөж 교회들도 굉장히 힘든 그런 시기를 보내고 있습니다. чуулганууд ч гэсэн одоо айгүй хүнд хэцүү байдлаа ийм үеийг туулж байна.
그래서 굳이 시간으로 얘기하자면 한국은 한 저녁 8시쯤 된 것 같아요. Тэгээ цагаар үзэх тооцоолох юм бол Солонгос чуулган оройн 8 цагийн үед явж байна. 그 영적인 시간이 있는 거 여러분 아십니까? Энэ тэгэхээр сүнслэг цаг мөн үү? 이 새벽 6시인데도 있고요. Уг нь бол өглөөний үүрийн 6 цаг бастай тийм үү? 거긴 아직 부흥이 일어나지 않은 데죠. Тэгэхээр өглөөний 6 цагт бол сэргэлттэй, харин оройн 8 цагт бол тийм сэргэлттэй байдаггүй тийм үү? 조금 있으면 해가 떠오를 것 같아요. 막. За, өглөөний 6-д одоо тийм 저녁 아니 아침 6시. өглөө 6 цаг болон за нар мандах гэж байна. 예. 그래서 조금만 있으면 부흥이 올 것 같은. За ингээл яг л өглөөний цаг бол тийм шүү дээ тий. Одоо нар мандал яг одоохой сэргэлт ирнэ. 그런 나라들도 있고요. За тийм улсууд байдаг. 또 어떤 나라는 낮 12시인 나라도 있습니다. За зарим улс орнуудын одоо юг болохоор яг 12 цаг болцсон байдаг. 거기 지금 막 부흥의 한가운데 있는 나라. Тэгэхээр яг эд сэргэлтийнхээ үед байгаа. 막 엄청난 하나님의 역사가 За 일어나고 бурхны маш олон гайхамшиг 교회들이 막 부흥하기 시작하고 чуулганууд өсөө сэргээл 낮 12시인 나라가 있습니다. өдрийн 12 цаг에 근데 또 чуулганууд байна. 저녁 6시인 나라도 있어요. За тэгвэл оройн 6 цагийн чуулганууд бас байдаг. 부흥을 다 지나고 Сэргэлт өнгөрцөн. 이제 어둑어둑해지는 나라. Жоох ингээл бүрэнхий болж эхэлж байгаа. 해가 뜰 소망이 안 보여요. Тэгээ нөгөө нар мандах ямар ч найдвар байхгүй бол. 깜깜한 밤이 앞에 다가오고 있는 харин 것이 харанхуй шүн ойртож байгаа. 이제 그런 나라들도 있고요. Яг ийм улс орнууд байдаг. 또 어떤 나라는 밤 12시인 나라도 있어요. За зарим улс нь болохоор бүр шөнийн 12 цагийн улс байдаг. 깜깜해요. Тас харанхуй. 아무런 소망도 안 보이고. Ямар ч найдвар байхгүй. 새벽 아침 6시면 조금 있으면 해 뜰 거라도 보이죠. Тэгээ түрүүн ярьсан тэгээ өглөө 6 цаг гэх юм бол за одоо нар манд нь гоё сэргэнэ гэдээ байждаг. 밤 12시에는 아무것도 안 보입니다. Тэгвэл шөнийн 12 цагт бол юу ч харагддаггүй. 이제 그런 나라들도 있어요. Тийм улс орн байгаа. 근데 한국은 Харин Солонгос 제가 느끼기에는 저녁 8시는 된 것 같아요. миний мэдэрч байгаагаар 28 цаг. 이미 부흥의 시계를 다 지나고 Аль эзэний сэргэлтийн үе өнгөрцөн. 뭐 옛날 부흥했던 흔적들이 조금 남아 있긴 해요. Дээр болж ирсэн тэр сэргэлтийн нэг уул мөрөд баг зэрэг байгаа. 마치 해 떨어지기 직전에 어둑어둑하지만 빛이 조금 남아 있는 것 같은. Өөрөөр хэлбэл нөгөө нар зарахаас өмнөхөн баг зэргийн гэгээ байгаа. Жохон гэгээнүүд чулгануудад байна. 그렇지만 시간 문제지 조금 있으면 해는 떨어지지요. Харин хэсэгхэн хугацаа өнгөрөх юм бол аль эзэний нар жаргаж штэ. 뭐 그런 것이 한국의 영적인 시간 같아요. Тэгэхээр яг сүнслэг байдлынхаа үед Солонгосын цаг яг юм байна. 그래서 연합이 필요합니다. Тийм учраас бидэнд эв нэгдэл хэрэгтэй байна. 그런데 중국 교회를 가 보니까요. Хятад чуулганд очиод үзэх юм бол 낮 12시예요. өдрийн 12 цаг. 예. 몇 년 전까지는 저는 중국이 아침이라고 생각을 했는데 Би хэдэн жилийн өмнө Хятад очиод өглөө байна гэж харсан. 성령께서 얼마나 빠르게 일하시는지 Ариун сүнс үнэхээр маш яаран ажиллаж байсан тийм. 지금 낮 12시를 지나고 있어요. Харин одоо харах юм бол 12 цаг өдрийн 12 цаг болсон. 몽골은 몇 시입니까? Тэгвэл Монгол одоо хэдэн цаг вэ? 몽골은 몇 시예요? Монгол хэдэн цаг вэ? Хэд гэж байна. Хэд гэж байна. 아침. 예, 제가 뭐 정확한 시간은 모르겠어요. 몇 시인지는 정확히 모르겠지만 За цаг нь тодорхой мэдэхгүй боловч 하여간 아직 아침이라는 거예요. одоохондоо өглөө байна. 아직 해가 완전히 뜨지 않았다는 거예요. одоохондоо нар мандаагүй байна. 그래서 소망이 있습니다. Тийм учраас та бүхэнд найдар байна. 하나님께서는 이런 여러 나라와 민족들이 하나 되기를 원하시는데 Бурхан үнэхээр бусад улс үндэстнүүдийг нэг байгаасаа гэж хүсдэг. 이 연합을 통해서 굉장히 많은 일들이 일어날 거예요. Тэгээд улс үндэстнүүд нэгдэх үед Бурханы гайхамшигтай ажлууд хийгддэг. 그 중에 하나가 Тэдний нэг нь 여러분이 해가 떴을 때 та бүхний нар мандах үед 그 빛을 가지고 한국의 빛을 비춰줄 수 있어요. тэр мандж байгаа нарныхаа гэрлийг аваад та нар Солонгосыг гэрэлтүүлээч. 아멘. Амен. 여전히 여러분들 가운데 소망이 있고요. Та бүхний дотор найдар байгаа. 저희가 여기 열심히 찾아오는 이유 중에 하나입니다. Би үнэхээр яаран энд ирсний миний шалтгаан бол энэ байна. 저희는 저축하고 보험을 들어두는 겁니다. Бид нар үнэхээр сэргэлтийг авахыг хүсэж байна. 저희가 어두워졌을 때 와서 도와주십시오. Биднийг одоо харанхуй болж байгаа үед та нар ирээ бидэнд туслаач. 아멘. Амен. 예. 이런 얘기들 좀 나누려고 합니다. За би та бүхэнтэй хуваалцахыг хүсэж байгаа зүйлсүүд байна. 예, 오늘 나누려고 하는 메시지는 데스티니라고 하는 메시지. За өнөөдөр та бүхэнтэй хуваалцахыг хүсэж байгаа үг болохоор Destiny гэсэн үг байна. 데스티니? Destiny. 데스티니. Destiny. 데스티니. Destiny. Yes, yes. Destiny. Надад туслаараа би англи хэл айгу муутааш. За. 예. 영어 단어로 데스티니라고 하는 단어가 За 있죠. англиар болохоор Destiny гэдэг үг байгаа. 근데 한국말로 번역이 안 됩니다. Энийг солонгосоор орчуулах боломжгүй. 중국말로도 번역이 안 되고요. Хятадаар орчуулах боломжгүй. 아마 몽골말로도 번역이 안 될 거예요. Магадгүй монголоороос орчуулах хэцүү баг. 그래서 할 수 없이 그냥 이 단어는 영어로 씁니다. Би зүгээр л бид нар энэ үгийг ингээд англиар нь хэрэгэлдэг. 데스티니라고 하는 거를 굳이 한국말로 번역을 하면 운명이란 뜻이 되는데. Харин энэ үгийг бүр хүчээр ингээд орчуулах юм бол энэ хувь зэе гэсэн үг байгаа. 근데 운명이란 단어는 불교 용어입니다. Тэгэхээр хувь зэе гэдэг бол буддаатай холбоотой үг гэсэн 그냥 байгаа. 타고난 운명 팔자가 있으니까 그냥 그렇게 살라는 Тэгэхээр 거죠. чиний хувь зэе ийм учраас чи энэгээр амьдраа гэж буддаа заадаг.
근데 데스티니는 그런 의미가 아닙니다. Тэгвэл харин destiny гэдэг энэ үг бол тийм утгатай үг шүү. 데스티니의 정확한 뜻은 Яг энэ үгний гол утга нь бол 하나님의 계획이란 뜻입니다. Бурхны төлөвлөгөө гэсэн үг байгаа. 저와 여러분에게는 하나님의 계획이 있다는 거예요. Тэгэхээр таны төлөөх Бурхны төлөвлөгөө байгаа. 모든 사람을 향한 하나님의 계획이 있다는 거예요. Хүн нэг бүрийн төлөөх Бурхны төлөвлөгөө байдаг. 믿으십니까? Та итгэж байна уу? 저와 여러분 중에 아무도 우연히 태어난 사람이 없어요. Бидний дунд зүгээр санамсаргүйгээр уулзсан ч юм хувь заяатай тийм хүмүүс байхгүй. 사고로 태어난 사람도 없어요. Бас ямар нэгэн алдаанаас болоод төрсэн хүн биш. 저와 여러분 모든 사람은 하나님의 정확한 계획 가운데 태어난 줄로 믿습니다. Тэгэхээр энд ирсэн хүнийг бүр үнэхээр Бурхны онцгой төлөвлөгөөнд дотор төрсэн байгаа. 저희가 태어나기 전부터 하나님은 우리에 대한 계획을 가지고 계셨고요. Тэгэхээр бид нэг төрсэн цагаас эхлээд Бурхны төлөвлөгөө ажиллаж эхэлсэн. 어느 나라에서 태어나게 해야지. Аль улсад төрөх үү? 어떤 부모 밑에 태어나게 할 것이고. Ямар эцэг эхтэй 키는 얼마나 크게 만들 것이고. өндөр нь хэр зэрэг байх вэ? 얼굴은 어떻게 생기게 Царай нь 만들고. ямар ах вэ? 남자일지 여자일지 Эрэгтэй байх уу, эмэгтэй байх уу? 다 계획을 하셨어요. Бүх зүйл нь Бурхны төлөвлөгөө байгаа. 믿으십니까? Та итгэж байна уу? 계획 없이 태어난 사람 아무도 없어요. За, төлөвлөгөөгөөр төрсэн хүн нэг ч байхгүй. 야, 우리 하나님께서 한 사람 한 사람을 아주 세밀하게 디자인하시고 계획하셨어요. Бурхан үнэхээр онцгойгоор та бүхэнд нэг дизайн болгож төрүүлж мэдлүүлсэн байгаа. 그게 바로 데스티니예요. Энийг яг destiny гэж хэлдэг. 그래서 여러분 우리 인생의 목적은 Тэгэхээр бидний амьдралын зорилго бол 이 데스티니를 찾고 이루어가는 것입니다. тэгэхээр энэ destiny буюу Бурхны төлөвлөгөөг олж аваад яг үнийг хэрэгжүүлэх явдал байгаа. Бодит зүйл болгох явдал байгаа. 아멘. Амен. 저희의 인생은요. Миний амьдрал 그냥 하얀 백지에다가 за цагаан юм ханан дээр 아름다운 그림을 그리는 게 아닙니다. нэг гоё юм үзэсгэлэнтэй зураг зурах явдал биш. 많은 사람들이 오해하는 게 우리 인생은 하얀 백지에다가 멋있는 그림을 그리는 거라고 생각을 해요. Маш олон хүний буруу бодол болохоор нэг гоё цагаан ханан дээр айгүй гоё уран зураг зурах тухай боддог. 그래서 인생을 다 마치게 됐을 때 Тэгээд ингээд амьдралын төгсгөлд 과연 어떤 인생이 잘 산 인생이고 어떤 인생이 잘못 산 인생이냐? тэгэхээр ямар амьдрал нь зөв бүгэ сайн амьдрсан ямар амьдрал нь сайхан амьдрч чадаагүй юм бэ гэдэг үгэн дээр. 그걸 평가하는 기준이 Тэгээд тэр дүгндэг хэмжүүр нь 누가 가장 멋있는 그림을 그렸느냐에서 хин 평가하는 ямар 거예요. гоё зураг зурсан бэ гэдгээр нь хэмжих гээд байдаг. 하얀 백지에 멋있는 그림을 그린 사람은 인생을 잘 살았어. Тэгээд цагаан ханан дээр нэг гоё зураг зурсан үнийг харахад та сайхан амьдрч 아주 가치 ирсэн. 있는 인생을 살았어. Та үнэхээр сайхан амьдрч ирсэн гэж хэлдэг. 근데 또 어떤 사람은 그림을 그리다 다 망쳤어요. 그래서 Тэгээс зарим хүн нөгөө цагаан ханан дээр зураг зурж чаад бүр зураг нь балраад байсаа тий. 별로 멋있는 그림도 아니고 гоё зурагч биш. 조금 끄적끄적하다 말았어. Тэгээ нэг жоохон харагдахгүй. 그러면 그 인생은 실패다. Тэгээ тийм амьдралыг харахтаа чиний амьдрал бол бүтэхгүйцсэн юм байна гэдэг. 그렇게 생각을 합니다. Хүмүүс тэгж боддог. 근데 이것은 사실이 아닙니다. Тэгтэл энэ бол бодит үнэн зүйл биш. 성경은 그렇게 얘기하고 있지 않아요. Библи тэгж хэлээгүй бидэнд. 예. 성경이 얘기하는 우리 인생은 Харин Библийн дагуух бидний амьдрал гэдэг нь 하얀 백지에다 그림을 그리는 게 아니라는 거예요. цагаан ханан дээр зураг зурах биш. 우리 인생은 설계도가 있다는 거예요. 설계도가 있다는 거예요. Бидний амьдрал болохоор нөгөө 설계도. барилга барих. Тэгээ барилга барих явдал юм аа. 블루프린트. Одоо юу гэдэг вэ? Уран зураг биш ээ. 예. Юу гэдэг вэ? Үгүй барилгын зураг төсөл, барилгын зураг төсөл. 집 지을 때 이렇게 그림으로 미리 설계하잖아요. зураг зурахтаа 예. биш ээ, байшин барихтаа бид нар зураг төсөл гаргадаг тий. 설계도 맞나? 예. зураг төсөл гаргадаг тийм үү? 설계도가 있다는 거예요. Тэгэхээр бидний амьдрал яг зураг төслөө гэсэн. 그래서 우리 인생의 목적은 Бидний амьдралын зорилго нь 누가 이 설계도대로 정확하게 집을 지었냐는 것이 잘 산 인생이에요. хин тэр зураг төслийнхаа дагуу байшингаа барьсан бэ гэдгээр шийдэгддэг. 하나님 우리 태어나기 전부터 우리에 대한 설계도를 그리셨는데 Тэгэхээр бурхан биднийг төрөхөөс өмнө ализаны бидний төлөөх зураг төслийг зурцсан байдаг. 누가 그 설계도를 가장 정확히 알고 Харин хин тэр зураг төслийг сайн мэдэж аваа. 그 설계도대로 인생을 살았느냐? Яг тэр зураг төслийн дагуу амьдрсан бэ. 그것이 평가 기준이라는 Яг 거예요. үгээр нь бидний амьдралыг хэмжинэ. 그래서 마지막에 우리가 하나님 앞에 서게 될 때 Тэгээ бид нар эцсийн цаг мөчид бурханы өмнө 저희 очиж 삶에 대한 걸 평가하실 거예요. тэгээ миний яг түүний дагуу бид амьдралаа. 너는 정말 잘 살았구나. Тэгээ бурхан биднийг чи үнэхээр сайхан 착하고 амьдрсан. 충성된 종아. Чи үнэхээр эцэмштэй сайн болшоо гэж. 칭찬받는 사람도 있을 것이고 Тэгж магтаалыг авах хүмүүс байна. 또 어떤 사람은 Харин зарим хүн 넌 어떻게 그렇게 살다 왔냐? чи яагаад ингэж амьдрсан бэ? 야단받는 사람도 있을 것이고 Магадгүй тийм бид нар зарим нь зэмлэлийг авах хаа. 평가를 하실 거예요. Тэгэхээр бидний амьдралыг дүгнэнэ гэсэн үг юм. 평가의 기준은 Тэр дүгнэх хэмжүүр нь 데스티니에 있어요. өөрөөр хэлбэл бидний destiny буюу амьдралын бурхны төлөвлөгөө байгаа. 누가 가장 정확하게 자기의 데스티니를 이해하고 살아냈느냐? Хийн тэр бурхны төлөвлөгөөг маш сайн ойлгоод түүний дагуу амьдран 그 데스티니를 이해하고 살아낸 것에 의해서 평가받게 되는 줄로 믿습니다. Тэгэхээр яг тэр хийн тэр зураг төслийн дагуу биш үү? Бурхны төлөвлөгөөний дагуу амьдран тэрүүгээрээ бид нар бурхнаар бурханд очиод хэмжигдэнэ гэсэн үг юм. 그래서 데스티니에 대한 이야기를 하려고 합니다. Тийм учраас би destiny гэдэг энэ үгийг тавхан тавуулсан. 그 저희 팀의 이름이 브레이크스루 팀입니다. За, манай багийн нэр нь 브레이크스루 돌파. юу? Суур.
돌파하는 팀이에요. Суур хаад гэсэн. 예. 그래서 저희가 함께 이렇게 여러 컨퍼런스를 하면서 Бид нар энэ конференцийг хийхдээ 이 막힌 것들을 많이 돌파했어요. тэгээ бид нар олон ийм хаалттай зүйлүүдийг бид нар сөрсөн байгаа. 그 영적으로 막혀 있는 게 있으면 많이 돌파했어요. Тэгээ сүнслэг ийм хаалтуудыг бид нар цөмөлдөг. 그러다가 이제 저희가 점점 더 알게 되고 깨닫게 된 것이 Тэгээд аажимдаа бид нэр ойлгож ухаарсан зүйлс бол 이 돌파가 데스티니하고 관계돼 있다는 거예요. тэгэхээр энэ цөмөрж байгаа цөмрөлтүүд бидний амьдралын тэр тестинтэй холбоотой байдаг. 그냥 무조건 부수고 나가는 것이 아니고 Зүгээр л ингээл урагшаа зүтгэхэд авах биш. 우리의 데스티니가 이루어져야 되는데 막고 있는 것들이 있더라는 Бид нар 거예요. нөгөө бурхны тестинийг хэрэгжүүлэх гэтэл хаалтууд ирээд байдаг. 그거를 브레이크스루 하고 나가는 거죠. Тэгээд түүнийг бид нар ингээд цохиж нураана. 예, 돌파하고 나가는 거예요. Бид нар нураана тийм. 그랬을 때 우리의 데스티니가 이루어지게 되는. Тэгээд тэр үед нөгөө нэг бурхны төлөвлөгөө хэрэгжиж эхэлдэг. 예, 이것이 저희가 하고 있는 컨퍼런스입니다. Тэгээд яг үүнийг бид нар ингээд конференцаараа дамжуулдаг. 그래서 저희 팀 목사님들이 전부 다 그 역할들이 조금씩 다릅니다. За манай багийн пасторуудын үүргүүд бол өөр өөр байгаа. 이제 그 중에 제가 맡은 역할은 За миний хариуцсан үүрэг бол 티칭이에요. 가르치는 거. би заадаг. 그래서 기초를 놓는 겁니다. Тэгээд яг үндсэн зүйлийг заадаг байгаа. 그래서 오늘하고 내일하고 이제 한 6번 정도 제가 말씀을 나눌 텐데 За бид нар өнөөдөр маргаас 6 удаа хичээл хийн. 이 첫 시간의 기초가 굉장히 중요합니다. Тэгэхээр эхний энэ суур хичээл хамгийн чухал байгаа. 이제 뭘 하는지 잘 이해를 못 하시면 Ямар утга учиртай гэдгийг мэдэхгүй бол 오늘 오후랑 저녁이랑 내일 쭉 이어지는 컨퍼런스 가운데 뭐 하는 거야 이러실 수 있습니다. тэгээд яг үндсэн суурийг ойлгоогүй хүн маргааш энэ энэ одоо юу яриад байгаа вэ гэдээ ойлгохгүй ч болзошгүй. 그래서 저희가 이 데스티니를 이루기 위해서 돌파해 나가기 위한 것이 컨퍼런스의 목적입니다. Тэгэхээр бид нар нөгөө тестийг хэрэгжүүлэхийн төлөө бид нар цөмлөлт хийж байгаа явдал манай конференцийн зорилго байна. 그런데 여러분이 데스티니가요. За 개인에게만 있는 것이 아니고 тестний бурхны төлөвлөгөө зөвхөн таны хувийн төлөө биш. 민족의 데스티니도 있는 거 Танаар 아세요? дамжуулах таны үндэсний төлөө байгаа. 민족적인 데스티니가 있다는 Тэгэхээр 거예요. бас үндэсний тэр тестний гэж байдаг. 각각의 민족을 향한 하나님의 계획들이 있다는 거예요. Тэгэхээр үндэстэн бүрийн төлөөх бурхны онцгой төлөвлөгөө гэж байдаг. 한국을 향한 하나님의 계획이 있으시고 Тэгэхээр зөвхөн солонгосын төлөөх бурхны төлөвлөгөө байдаг. 중국을 향한 하나님의 계획이 있으시고 Хятад бол хятадын төлөөх бурхны онцгой төлөвлөгөө байдаг. 일본을 향한 Японыхоо 또 төлөв. 몽골을 향한 하나님의 계획이 Тэгэхээр 있다. Монгол бол Монголын төлөөх бас бурхны төлөвлөгөөнд байна. 몽골을 향한 하나님의 계획이 있는 것을 믿으십니까? Тэгэхээр Монголын төлөөх тэр бурхны төлөвлөгөөг агуулцгаа гэдэг та итгэж байна уу? 네, 물론 모든 민족들이 공통적으로 갖고 있는 어떤 계획들이 있지요. Тэгэхээр бүх үндэснүүдийн бас нийтлэг тийм тестний байгаа. 우리 하나님께서 모든 민족 가운데 부흥이 있기를 원하시고요. Тэгэхээр бурхан бүх үндэснүүдэд сэргэлт байгаасаа гэж хүсдэг. 모든 민족 가운데 교회가 세워지길 Бүх 원하시고 үндэснүүдэд чуулган байгуулагдаасаа гэж хүсдэг. 네, 그런 것들은 모든 민족들이 공통적으로 갖고 있는 데스티니예요. Энэ бол бүх үндэстэн болгоны нэлээд хүлээж авсан нийтлэг тестний байгаа. 네, 그렇지만 또 그 민족만 특별하게 갖고 있는 데스티니들이 있다는 Гэхдээ 거예요. тухайн үндэстэнд өгөгдсөн тэр бурхны төлөвлөгөө байна. 한국이면 한국 사람에게만 주신 데스티니. Солонгосын төлөөх солонгос хүний авсан бурхны төлөвлөгөө байна. 일본이면 일본 사람들에게만 주신 데스티니. Тэгээ Японы төлөөх Япон хүний төлөвлөгөө. 각 민족의 데스티니가 있다는 Тэгэхээр 거예요. нэг үндэстэнд бурхны төлөвлөгөө онцгой байдаг. 그리고 마지막 때 하나님께서는 Тэгэхээр эцсийн өдөрт бурхан 모든 민족의 데스티니가 충만하게 이루어지기를 원하세요. тэгэхээр үнэхээр бүх үндэснүүдийн төлөөх тэр бурхны үндэстэн бүрийнхэн төлөөх бурхны төлөвлөгөө хэрэгжээсэй гэж хүсдэг юм. 그리고 완전하게 드러난 민족들의 데스티니가 Тэгэхээр үнэхээр тэр бурхны төгс болсон тэр ард түмэн 서로 사랑하는 것을 통해서 연합하게 될 때 хайр дотор нэгдээд 거기서 놀라운 하나님 나라의 돌파가 тэгээ 일어나는 үнэхээр 줄로 бурхны тэр 믿습니다. гайхамшигтай цөмрөлтүүдийг хийгээсэй гэж хүсдэг юм. 이것은 마치 개인적인 이야기하고도 굉장히 비슷해요. Энэ заримдаа бас хувь хүний яриа байж болох юм. 한 교회 안에는 여러 사람들이 있습니다. Чуулган дотор янз бүрийн итгэгч нар байдаг. 근데 모든 사람들이 똑같은 부르심이 있는 게 아니잖아요. Тэгэхээр бурхан чуулганд байгаа бүх хүмүүсийг яг ижил дуудлагаар дууддаггүй. 어떤 사람은 하나님께서 설교를 잘하는 사람으로 Зарим хүнийг 부르시고 номлогчоор дууддаг. 또 어떤 사람은 기도를 잘하는 사람으로 Зарим хүнийг 부르시고 зуршлан залбирагчаар дууддаг. 또 어떤 사람은 기도하면 병 낫는 은사가 있는 За 사람으로 зарим 부르시고 хүн залбирангуул хүмүүс итгэрдэг. 또 어떤 사람은 섬기는 걸 잘하는 Зарим 사람으로 хүмүүс үйлчлдэг. 그걸 우리가 은사라고 부르죠. Тэгэхээр үнийг бид нар болохоор бэлэг авяас гэж хэлдэг. 각각의 은사가 다르잖아요. Тэгэхээр бурхан чуулган дотор хүмүүс янз бүрийн бэлэг авяас өгдөг. 그게 이제 일종의 데스티니입니다. Тэгээд тэд нар өөрөөр тэр юу өгж байгаа бэлэг авяас нь бас бурханы төлөвлөгөө юм аа. 그래서 그 교회가 정말 놀라운 하나님의 교회로 쓰기 위해서는 Тэгэхээр тэр чуулганыг бурханы төлөө үнэхээр бурхан гайхамшигтайгаар хэрэглэхийн тулд 그 안에 있는 각각의 사람들의 은사들이 충만하게 드러나고 тэгэхээр тэр чуулган дотор байгаа хүний бүрийн бэлэг авяас нь үнэхээр гайхалтайгаар өргөгдөн. 그것이 사랑 안에서 하나로 연합하는 거죠. Тэгээд хайр дотор нэг болоод
그랬을 때 교회 가운데 놀라운 능력과 부흥이 일어나잖아요. Нэг болох үед тэр үед чуулган дотор Бурхны гайхамшгууд хийгддэг. 민족과 민족 간에도 똑같다는 거예요. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан үндэсний төлөөх Бурхны төлөвлөгөө байна. 조금 더 큰 차원으로 넓혀서 생각해 보시면 Зүгээр хил хэмжээнд том л гэсэн үг. 각 나라별로 하나님께서 주신 데스티니가 있다는 Тэгэхээр 거예요. бүх улс үндэстэнд өгсөн Бурхны онцгой төлөвлөгөө байна. 그리고 이것이 하나로 충만하게 연합하게 될 때 Тэгээ үнэхээр энэ Бурхны төлөвлөгөөг үндэстэн болгон хэрэгжүүлээд ирэх. 전- Нэг болох үед 전 세계 우주적인 교회에 큰 부흥이 일어날 수 있다는 тэгэхээр 거예요. бүхэл тэгээ энэ дэлхий дээрх бүх чуулгануудад сэргэлт олно гэсэн үг байна. 아멘. Амен. 그 중에 하나가 아까 말씀드렸던 시간에 대한 얘기예요. Тэгэхээр би түрүүээс энэ бол цаг хугацааны асуудал гэж хэлсэн. 우리의 데스티니가 드러나게 되고 Тэгэхээр бидний тестний илэрч гараад 사랑 가운데 연합하게 되면 тэгээ бид нар хайр дотор нэг болоод 한국이 힘들어질 수 있어요. за солонгос хэцүү болж болох юм. 밤 12시야. Шинэ 12 цаг болсон. 그랬을 때 몽골 형제들이 와서 깨워줄 수 있는 거예요. Тэнгуут Монгол ах トゥ нар ирээд биднийг сэргээ. 몽골은 낮 12시거든. Яг л Монгол бол өдрийн 12 막 цаг. 붕이 일어나고 있어요. Яг жихэн сэргэлтийн үед байгаа. 그럼 밤을 지나고 있는 나라들 찾아가서 Тэгээд нөгөө нэг шинэ 12 цаг 야 일어나 일어나 하나님 일어나셔. найзрагч босооч гэж дуу. 이렇게 깨우는 거야. Тэгээ сэрэнэ гэсэн үг юм. 그럼 여기도 시간이 밤 12시였던 것이 Тэгэхээр энд нэг 12 шинэ 12 цаг. 굉장히 빠른 속도로 아침 9시까지 넘어가는 줄로 믿습니다. Тэгэхээр нөгөө шинэ 12 цаг байсан ч болох маш хурдан өглөө болно тэнд. 아멘. Амен. 민족과 민족이 도울 수 있도록 Тэгэхээр 만드셨어요. үндэстэндээ туслах боломжтой. 저 어떤 경우에 보면 한 민족은 그래서 여러분 민족과 민족 사이에는 우열이 있는 것이 아닙니다. Тэгэхээр үндэстэн ба үндэстнүүдийн хоорондоос ийм санамсаргүй гинтийн уулзалт гэж байхгүй. 뭐 한국은 교회가 크니까 жишээлбэл солонгос бол аюу том учраас 한국 기독교 역사가 훨씬 더 오래됐으니까 тэнд болохоор христийн түүх маш урт 우리가 түүхтэй. 보스고 За бид нар бол уламжлалынхан галч юм уу 뭐 тийм. 중국이나 몽골은 훨씬 더 규모가 작으니까 Гэтэл хятад Монголын чуулган бол жижигхэн байна, бага байна гэж. 너희는 부하니까 따라와. Тэгээд бид нар аюу том учраас та нар биднийг 이런 게 아니라는 거야. 이런 게 ерөөсөө 아니라는 тийм 거예요. биш ээ. 예. 한국이 어느 정도 리더십을 갖고 왔던 것은 사실입니다. Үнэхээр тодорхой хугацааны туршид солонгос чуулган лидершип байсан үнэ. 이유는 딱 하나입니다. Шалтгаан нь нэг байгаа. 낮 12시였거든. Яг л тэр бол зөв өдрийн 12 цаг байсан учраас л тийм. 근데 조금 있으면 저희가 밤 12시가 될 거거든요. Тэгээ хэсэг хугацааны дараа шинэ 12 болно шүү дээ. 그럼 여러분들이 낮 12시가 될 겁니다. Тэнгуут та нар өдрийн 12 цаг болно. 그럼 그땐 여러분들이 끌고 가는 거예요. Тэнгуут тэр үед та бүхэн бусад үндэстнүүдийг хөтлөн дагуулах болно. 이게 하나님의 계획인 줄로 Энэ бол 믿습니다. Бурхны төлөвлөгөө юм аа. 그래서 낮 12시가 됐을 때 Өдрийн 12 цаг болох үед 한국을 잊지 말아 주십시오. тэр үед бол солонгосыг битээ мартаараа гэдэг. 한국을 잊지 말아 주십시오. Тэр үед битээ солонгосыг мартаараа гэдэг. 여러분들이 오셔서 저희를 깨우셔야 돼요. Тэгээ та нар тэр үед ирээ биднийг сэрээгээрэй. 1990년대, 2000년대에 한국의 많은 선교사님들이 몽골에 와서 일했던 것을 알고 있습니다. За 1990 2000 он олон солонгосын илгээлтийн институт Монголд иржсэн. 그 이유는 딱 하나입니다. Түүний шалтгаан нэг л байгаа. 한국이 낮 12시였거든요. Яг л тэр бол өдрийн 12 цаг байсан учраас. 여러분들이 낮 12시가 됐을 때 Та бүхэн өдрийн 12 цаг болох үед 주변에 있는 많은 나라들을 깨우시기를 주의 이름으로 ойр 축복합니다. дорныхаа маш олон үндэстнүүдийг та бүхэн сэргээгээрэй. 그리고 그렇게 될 줄로 믿습니다. Яг тийм цаг ирнэ гэдэгт итгэж байна. 그래서 여러분 나라와 민족의 데스티니를 이루어 가시기를 주의 이름으로 Тэгээ та 축복합니다. өөрийнхөө үндэстэн өөрийнхөө улс орны төлөөх Бурхны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлээрэй. 그래서 데스티니에 대한 이야기를 좀 나누려고 하는데 За Destiny талаар 이걸 다 하려면 무지하게 길어요. энэ тухай ярил маш урт гинэ. 적어도 제가 10번 이상은 설교를 해야 Тэгээ энэ талаар 10 баг номлоход 10 удаа номлох хэрэгтэй. 이걸 이제 다 커버할 수 있는데 Тэгээд тэгж энийг давах. 뭐 그렇게 할 시간은 없으니까 오늘 자, 가장 중요한 요점만 몇 가지 Заавч 얘기하고요. тийм цаг байхгүй болохоор ингээ богинох ярив. 또 다음번에 기회가 되면 좀 충분히 얘기합시다. За дараа боломж ил илүү их тодорхой ярьж өгье. 오늘 가장 핵심적인 건 두세 가지만 얘기할게요. За хамгийн чухал хоёр зүйлийг яриа. 데스티니에서 중요한 거 첫 번째는 Destiny-с хамгийн чухал нэгдүгээр зүйл нь 데스티니에는 능력이 있다는 거예요. Бурхны төлөвлөгөөний дотор хүч чадал байдаг юм аа. 데스티니에는 파워가 있다는 거예요. Тэнд хүч чадал байдаг юм аа. 예. 그 데스티니의 길에 딱 들어서게 되면 Яг тэр Бурхны Destiny хугацаанд дотор орж ирэх үед 거기에는 하나님의 능력이 나타납니다. тэр үед Бурхны хүч чадал илэрэн гардаг. 제 간증을 하나 할게요. За би өөрийнхөө гэрчлэг яриа. 예전 아까 소개받았듯이 원래 목회하려던 사람은 아니었습니다. Би угаасаа нөгөө хончлогч байгаагүй, пастор байгаагүй. 예, 저는 이제 수학을 전공했습니다. За би математикийн 수학을 전공하고 미국에서 이제 수학으로 박사학위를 했습니다. За тэгээ Америкт би докторийн зэрэг хамгаалсан. 제가 공부했던 학교는 아주 좋은 이제 버클리라고 하는 대학에서 박사학위를 했습니다. За маш нэртэй тийм Америкийн сургуульд би докторийн зэрэг хамгаалсан. 예. 근데 제가 이
수학을 전공했던 이유가 있었습니다. За би энийг математикээр мэрэгш тийм шалтгаан байгаа. 수학을 좋아했던 것도 있었지만 Мэдээж хэрэг дуртай байсан. 제가 말을 아주 심하게 더듬었어요. 말을 Аюу ингээл одоо ярьж чадахгүй ээрэл тэгж ярьдаг байсан. 말을 아주 심하게 더듬었기 때문에 Бүр дэндүү юм ярьж чадахгүй хэлээ чадахгүй. 별로 할 수 있는 일이 없었어요. Тэгэхээр надад хийж чадах зүйл байхгүй. 그래서 말을 가장 안 하고 살 수 있는 직업이 뭔가? Тэгэхээр ерөөсөө ярихгүйгээр хийх мэрэгжил юу вэ? 수학 공부를 하는 거예요. Тоо бодох тийм үү? 거의 말을 안 해도 돼요. ерөөсөө юм ярих шаардлага байхгүй. 열심히 문제만 풀면 되고. Тэгэл ингээл ерөөсөө нөгөө 뭐 교수가 돼서 강의할 때도 За 칠판에다 이렇게 쓰면 돼요. самбар дээр би тоо бодоод байвал болдог. 말을 안 해도 돼. ерөөсөө ярих шаардлага. 그냥 써놔요. Тэгэл ингээл самбар дээр бичээлээ тийм. 그리고 넘어가면 되는 거예요. Тэгэл өнгөрчдөг. 그게 제 원인 중에 하나였어요. Энэ бол одоо энэ мэрэгжлийг сонгох миний нэг шалтгаан байсан. 이제 대학교 1학년 때 예수님을 만났는데 대학교 1학년 때 예수님을 만났는데 Дээд сургуулийн 1-р ангид байхдаа Есүст итгэсэн. 제가 굉장히 뜨겁게 예수님을 만났어요. Маш халуунаар би Есүст итгэсэн байгаа. 그래서 너무너무 기뻐서 Тэгээ маш их баяр хөөртэй. 아 내가 목사가 돼야겠다 이렇게 생각을 했어요. Тэгээ тэр үед би ерөөсөө би пастор болъё гэж шийдсэн 근데 байгаа. 딱 하루 생각하고 포기를 했습니다. Тэгээ нэг өдөр бодоод маргааш шууд ингээ тэрнээсээ татгалцсан. 말을 더듬는데 어떻게 목사를 알아? Ярьж чадах юм чи яаж пастор болох вэ? 애들 앞에 나오면 아무 얘기도 못 해요. Тэгээд ингээд урд гарах юм бол юу ч ярьж 더더더더더 이러다 들어가요. гэж чичрээд байдаг. 그래서 앞에 서는 거에 대한 공포가 있던 사람이에요. Яг тэгвэл би урд зогсохоор надад айдас байдаг. Хүмүүсийн үн зогсохоор. 그래서 제가 예수 믿고는 정말 너무 뜨거웠는데 Тэгээ Есүст итгээд бол улам илүү шатаад байдаг. 그래서 하루 동안 목사가 되겠다고 생각을 했다가 Тэрөөсөө нэг л өдөр пастор болъё гэж нэг л өдөр шигдэл тэгэл 슬프게도 다음 날 바로 포기했어요. тэгэл маргааш за болъё гэж шууд. 목사는 내 부르심이 아니야. Пастор бол миний дуудлага биш ээ гэж. 뭐 어차피 할 수 있는 일이 아니니까. Тэгээ угаасаа ч миний хийж чадах ажилч биш. 그래서 포기를 하고 Тэгээ шууд татгалзаад. 열심히 공부해가지고 저는 좋은 크리스천 교수가 돼야겠다. За 이렇게 ерөөсөө 생각을 했어요. би хичээл аягүй сайн хийгээд маш сайн христчин багш болыг шийдсэн. 그래서 대학을 졸업하고 Тэгээ дэд сургуулаа төгсөөд 이제 미국으로 유학을 가고 тэгээ Америкт очиж суралцаа. 뭐 좋은 대학에서 이제 박사학위를 Тэгээ 받았어요. сайн сургуульд доктор болоод. 근데 하나님께서 제 인생을 조금 다르게 인도하셨어요. Тэгсэн чинь бурхан миний амьдралыг өөрчилж эхэлсэн байгаа. 선교에 대한 비전을 주셔서 Илгээлтийн алсын хараа надад өгсөн. 미국에서 공부하는 동안 제가 선교사로 헌신을 했어요. Тэгээд Америкт байхдаа би илгээлтийн төлөө дуудагдаж эхэлсэн. 그래서 한국으로 돌아가지 않고 Тэгээд Солонгост буцаж ирлээ. 진짜 복음이 필요한 나라가 있으면 그 나라로 돌아가서 Үнэхээр Солонгост буцаж ирлгүүгээр 거기서- үнэхээр сайн мэдээ хэрэгтэй байгаа тэр улс руу явъя. 거기서 제가 평생 복음을 전하면서 Тэгээд би 살겠습니다. бүхэл амьдралынхаа туршид тэнд би сайн мэдээ тунхаглаж амьдрья. 그렇게 헌신을 했습니다. За тэгээд яг үнэхээр шийдсэн. 그게 1999년이었어요. Энэ бол 1999 он байгаа. 그리고 2000년도에 제가 이제 학위를 마치고 한국으로 돌아왔습니다. Тэгээд 2000 он сургуулаа төгсөө Солонгост ирлээ. 선교사로 나갈 준비를 한 2, 3년 해서 나- 나가려고 이제 들어왔어요. За илгээлтийн эзний бэлтгэлийг 2 3 жил хийхэд бол Солонгост ирсэн. 한국에 들어왔더니 저하고 아주 친한 목사님 한 분이 개척을 하셨어요, 교회를. Тэгсэн чинь миний хамгийн дотны найз нэг пастор шин чуулган тарьсан. 아주 조그만 교회였어요. Аягүй жижигхэн чуулган. 그래서 그 교회를 도와주러 갔습니다. Тэгээд тэр чуулган туслахаар очсон. 3년 동안 열심히 도와드리고 선교사로 나가야겠다. 자, 그런 오늘- 계획을 가지고 도와드리러 갔어요. 3 жилийн турш маш сайн тусалж байгаа тэгээд илгээлтийн эзнэр илгээтэй гэл. 그래서 도와드리러 갔는데 딱 2달이 지났는데 Тэгээд туслахаар ингээ очсон чинь 2 сар өнгөрөөд 그 목사님이 개인적으로 좀 사정이 생기셔서 교회를 사임하시고 뜻은- 미국으로 가버리셨어요. тэгсэн чинь нөгөө пасторт асуудал үүсээд чуулган үйлчлээ өгөөд Америк явцсан. 그래서 교회는 개척이 됐는데 Нөгөө чуулганд харигдсан байж. 목사가 없어져 버린 거예요. Тэгсэн чинь нөгөө чуулган чинь пасторгүй болцсон. 그랬더니 교회를 같이 시작했던 분 몇 분이 저한테 찾아오셔서는 Тэгсэн нөгөө чуулган хамт хэлсэн хүн над дээр ирээд 어차피 3년 동안 한국에 계실 거죠? за 3 жилийн турш Солонгост байнгээ өстэй. 왜 3년은 한국에 있을 겁니다. Тэгэлгүй би 3 жил байна гэл. 그럼 목사나 선교사나 그게 그건데 한 3년만 여기 목회를 좀 해주시면 За 어떻겠습니까? пастор ч ажиллах илгэлт хийсэн ч ажиллах юм чи энд 3 жил ханчлаач ээ гэдгсэн баг. 네, 저는 신학교 가본 적도 없었고요. Тэгэхээр би библийн сургууль төгсөөгүй. 목사도 아니었고 Би пастор биш. 그래서 말이 안 된다고 생각을 했어요. Тэгээ ерөөсөө энэ бол боломжгүй. 가장 말이 안 되는 이유는 Хамгийн тий боломжгүй гэсэн тэр шалтгаан нь 말을 더듬으니까 би ярьдаг учраас. 뭐 설교를 어차피 못할 텐데 Яг тэгвэл би номлох хэрэгтэй болж байна. 목사를 어떻게 합니까? Тэгвэл би яаж номлох юм бэ? 그래서 아니라고 그건 내 부르심이 Тэгээд 아니라고. үгүй энэ бол миний дуудлага биш ээ. 예, 그건 나의 데스티니가 아니라고. Тэгээ энэ бол миний destiny биш ээ гэл. 그런데 기도는 해봐야 되잖아요. Тэгээ гэлээчсэн залбирах хэрэгтэй шүү дээ бас тий. 그래서 제가 기도를 하러 올라갔습니다. За тэгээ залбирахаар өгсөн санаруулаагаар 예, 예, 그러니까 기도원이 있어요. 기도원. 예. Тэгээ залбирлын одоо өргөөрөө очсон байна. 예, 이제 기도원에 올라가면서 За залбирлын өргөнд очиод 이제 기도를 했어요, 하나님 앞에. залбирсан байгаа.
제가 목회를 하는 게 하나님의 뜻이면 Үнэхээр хончлох нь Бурхны хүсэл муу юм бол 저에게 확실하게 말씀해 주십시오. та надад маш тодорхойгоор яриач гэсэн. 그냥 뭐 감동이 있다 이런 거 가지고 안 되고 Зөв миний энэ дотор нэг халууштай сэтгэл хөдлөх биш ээ. 귀로 들리는 목소리로 말씀해 Бүр 주십시오. яг миний чихэн сонсож, 들리는 소리로 이렇게 бүр яг надад сонсгож өгөөч гэж. 초자연적으로 말씀해 주십시오. Тэгээ яг өнгөр бодтойгоор ингэж сонсгож 그럼 өгөөч. 제가 믿고 순종을 하겠습니다. Тэгээ тэгэх юм бол би танд дуулууртай байгаад. 근데 그렇지 않으면 저는 원래대로 선교사로 나가겠습니다. Хэрэв тэгэхгүй бол би зүгээр нэг урдах шиг ингээ жилт хийснээр явнаа. 그러면서 기도하러 갔습니다. За тэгэл залбирахаар явсан. 근데 올라가면서 그런 음성은 들릴 리가 없다는 확신이 있었어요. Тэгвэл надад тийм дуу хоолой сонсохгүй гэсэн миний зүрхэнд тэгээ баталгаа байсан. Яг би тэрдээ итгэжсэн гэдэг. 왜냐하면 저는 그 전까지 그런 음성을 한 번도 들어본 적이 Яг 없기 тэгвэл 때문에 урд өмнө хизээш би тийм дуу хоолой сонсож байгаагүй. 저는 아주 보수적인 장로교에서 자라서 Яг тэгвэл би бүр уламжлалын нөгөө нэг ахлагч хавтун. 제가 하는 신앙생활은 그냥 урсгалд байсан. 성경 읽고 성경 가르치고 뭐 이게 신앙생활이었지. Миний итгэлийн амьдрал зөв Библи уншаад Библи тайлбарлаа. 뭐 성령님의 역사에 대해서는 전혀 몰랐고요. ерөөсөө ариун сүнсний ажлыг би мэдэрч 이렇게 үзээгүй. 들어본 적도 한 번도 없어. Бурхны дуу хоолойг нэг ч удаа сонсч үзээгүй. 그런 음성이 들리겠어요. Тэгэхээр тийм хүн сонсогдох уу? 그래서 저는 믿음이 있었어요. Тийм итгэл надад бол баттай байсан. 절대로 그런 음성은 들릴 리가 Мэдээж 없어요. хэрэг тийм дуу хоолойг би хэзээ сонсохгүй гээл. 예, 그 믿음을 가지고 기도하러 갔어요. Яг тийм итгэлтэйгээр би залбирлын өргөнд очиж залбирсан. 근데 정말 놀라운 일이 벌어졌는데 Тэгээ тэр үед үнэхээр гайхамшиг болсон. 3일째 되는 날이었는데 3 дахь өдөр болсон чинь 제 인생 처음으로 하나님께서 들리는 목소리로 би 말씀하셨어요. амьдралдаа анхудаа Бурхны дуу хоолойг өөрийнхөө чихээр сонссон гэнэ. 제가 처음 듣는 하나님의 음성이었어요. Энэ бол анхны удаа сонссон тэр Бурхны дуу. 귀에 들리는 오더블 보이스로 들리는 목소리로 Бүр яг миний чихэнд аюу тод сонссон. 말씀을 하셨어요. Тэгээ үгээ хэлсэн. 근데 뭐라 그러시냐면 Юу гэж хэлсэн бэ гэвэл? 영어로 말씀하셨는데 한국말로 풀면 아니 자, 예 아. 오케이 예 말씀을 하셨는데 목사님이 예. 지금 영어로 잘하는 목사님들 있으니까 번역해 주면 돼요. 아니 아, 괜찮아요. 예. 내가 그러니까 너는 선교사로 들어가는 그 데스티니가 있는 사람이 아니라는 거예요. Чи илгээлтийн эзэнээр дуудагдсан тийм дестини чамд байхгүй. 너를 향한 내 계획이 있는데 Чиний төлөв төлөвлөгөө байна. 내가 젊은 새로운 세대를 일으키려고 하는데 Би залуу үеийг чамаар дамжуулан босгох болно. 그 세대들을 훈련시켜서 Чи тэднийг бэлтгээд 선교지로 들여보내는 게 тэднийг чи илгээлтийн эзэн болгож илгээнэ. 새로운 세대를 일으킬 것이고 Чи залуу үеийг босгох болно. 그들은 여호수아의 군대가 될 거고 Тэд Йошуагийн цэргүүд болно. 요단강을 건너가서 땅을 정복하는 Тэд 세대가 Йордан 될 거고. голыг гатлаад тэд газруудыг эзэмших болно. 그런 말씀을 하시는 거예요. Ийм үгийг надад хэлсэн. 그래서 제가 내려와서 이제 За тэгээ би буугаад ирлээ. 뭐 순종을 해야 되잖아요. Дуулгартай байх хэрэгтэй тийм. 뭐 그렇게 말씀하셨는데 순종 안 할 수는 없고. Бурхан надад тэгж хэлж байгаа би дуулгартай байхгүй ээж болохгүй шүү дээ. 그래서 돌아와서 교회 얘기를 했습니다. Тэгээ би чуулганд хэлсэн. 제가 교회를 맡는 게 맞는 것 같습니다. За би энэ чуулганыг хүлээж авах нь зөв юм байна. 이번 주부터 제가 목회를 하겠습니다. За тэгээ энэ 7 хоногоос эхлээд би хончлох болно. 그렇게 하고 목회가 시작됐습니다. За тэгээ хончлол маань эхэлсэн. 첫 설교를 하는 날이 됐는데 За анхныхаа номлол хийх өдөр боллоо. 저는 한 번도 설교해 본 적이 없었어요. Би урд нэг ч удаа номлож үзээгүй. 11시에 예배인데 11 цагт мөргөл эхэлнэ. 토요일 밤에 설교 준비를 합니다. За тэгээд хагасны орой би номлоо бэлтгэж ялаа. 설교 준비 빨리 끝났어요. Бэлтгэл айгүй хурдан. 근데 밤에 잠을 못 자겠는 거예요. Тэгсэн ирнэ шин нойр хүрдэггүй. 불안해가지고. Маш их сэтгэл тавгүй. 그래서 밤새도록 기도하기 시작했습니다. За тэгвэл шүнжэнгээ залбирч 예, эхэлсэн. 주님 아시지요? Бурхан та мэдэн штэ. 내일은 말 더듬지 않게 해주셔야 됩니다. 말을 안 더듬게 해주셔야 됩니다. Маргааш намайг тэ ээрхгүй хахад туслаач. 설교하도록 도와주셔야 Тэгээ 됩니다. номлоход та надад 결국 туслаач. 밤새도록 기도를 했어요. Тэгээ шүнжэгээ энийг залбирсан. 아침이 됐는데 막 화가 나기 시작했어요. Тэгсэн чи өглөө болсон чи би ууралж эхэлсэн. 하나님 왜 나만 미워하십니까? Бурхан та яагаад намайг үзээ ядаад байгаа юм? 저기 말 잘하는 사람들 많은데 Айгуу сайн ярьдаг хэл сайтай хүмүүс зөндөл байна штэ. 왜 그 사람들은 가만 놔두고 저같이 말 못하는 사람 붙잡아다 이거 시키십니까? Тэдгээр номлохгүй яагаад заавал ярьж мурдаг надаар номлуулах гэдэг байгаа юм ингээ. 막 화를 내면서 Тэгэл 기도했어요. ууралж эхэлсэн байна. 그래도 뭐 시간은 계속 가더라고요. Тэгсэн цаг хугацаа өнгөрөөлсөн. 설교할 시간이 됐고 Тэгээ номлох цаг болсон. 강단에 섰습니다. Тэгээ ингээ эндрээ өмсгсөөд 정말 놀라운 것은 тэгээ тэр үед үнэхээр гайхамшигтай. 하나님께서 말 듣는 걸 완전히 고치셨어요. Тэр өдөр миний ээрөг бурхан имчилсэн байгаа. 아멘. Амен. 그때부터 시작해서 지금까지 한 번도 말을 더듬어 본 적이 없고요. Тэгээ тэр цагаас эхлээд би нэг ч удаа ээрхэ байсан байна. 오히려 말이 너무 빠르다고 천천히 해달라 그러고요. Харин одоо хүмүүс ямар хурд ярьдаг юм бэ? Ааж юу? Үгүй удаа яриач гэж хэлдэг ба. 완전히 고치셨어요. Тэгээ бурхан намайг үнэхээр бүрэн төгс имчилсэн. 할렐루야. Халелуя. 하나님의 능력이 있으세요. Бурханд хүч байна. 이걸 통해서 깨달은 게 있어요. Тэгээ үүгээр дамжуулан миний ойлгосон зүйл 제가 제 데스티니를 찾고 나니까 би өөрийнхөө дестинийг олох үед 그래서 그 길에 들어서고 나니까 тэгээ би тэр зам дээр зогсох үед 제 앞에 장벽들이 무너지더래요. миний өмнө ясан тэр хан хэрмэд нурж эхэлсэн юм. 아멘.
예. 이 말도 듣는 건 제 인생의 큰 장벽이었어요. Ялангуяа эерх явдал бол миний амьдралын хамгийн том хан нэрэн байсан. 뭐를 하려 그래도 이것 때문에 안 돼. Юу ч хийх гэсэн нөгөө ээрдгээс болоод чадахгүйсэн. 뭐 정치를 하려 그래도 말을 못 하니까 안 돼. Улс төрийн хүн бол ч гэсэн ээр уучраас чадахгүй. 뭐 사업을 하려 그래도 비즈니스를 하려 그래도 말이 막히고. Бизнес хийж гэсэн ингээд ам нь гацчихдаг. 하여간 굉장한 장벽이었어요. Тэгээ энэ бол үнэхээр аюу том юм хан нэрэн байсан. 그래서 제가 이 말도 듣는 걸 고쳐달라고 어렸을 때부터 하나님한테 얼마나 기도를 했는지 몰라요. Би тэгээ миний энэ ээрүүг засаад өгөөч гэгээд багнаснаас эхлүүлэл зөндөө залбирсан. 거의 한 30년은 기도했을 거예요. Бараг 30 жил залбирсан байгаа. 제가 목회할 때가 35살이었는데 За би хончлоход 25 настайсан. 철 들고 나서부터 그때까지는 계속 기도한 게 말도 듣는 거 고쳐달라고. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би тэр нэг номлох хүртлээр би миний ээрүүг засч өгөөч. 근데 기도 응답이 안 되더라고. Тэгээ ерөөсөө залбирлын хариу 근데 ирэхгүйсэн. 정말 놀라운 것은 Харин үнэхээр гайхамшигтай нь 제가 제 데스티니를 찾아서 그 길에 들어서고 나니까 харин би яг тэр өөрийнхөө тестнийг олж аваад яг тэр зам дээр зогсох үед 그렇게 오랫동안 무너지도 않고 있던 장벽이 маш удаан хугацааны турш нурахгүйсэн тэр хан 한순간에 무너져 버리더라는 яг 거예요. нэг мөчөд нурж унсан байгаа. 할렐루야. 데스티니에는 하나님의 능력이 있어요. Тэгээ тестинэд болох бурхны 이유가 хүч 뭔지 чадлаа 아세요? юм. Ямар учир шалтгаан нь юу вэ гэвэл 하나님이 계획하신 걸 누가 막겠습니까? бурхны төлөвлөсөн зүйлийг хэн хаах юм бэ? 하나님의 계획을 누가 막겠습니까? Бурхны төлөвлөгөөг хэн хааж чадах юм бэ? 데스티니는 저와 여러분을 향한 하나님의 계획이에요. Тэгэхээр дестини гэдэг бол миний төлөөх бурхны төлөвлөгөө юм а, таны төлөвлөгөө юм а. 다시 얘기하면 하나님이 너무 하고 싶으신 일이라는 거야. Тэгэхээр үнэхээр бурхны хийхийг хүсэж байгаа зүйлүүд байна. 사람이 원하는 거라면 뭐 여러 가지 장벽들이 그것을 가로막을 수도 있어요. За хүн өөрийнхөө хүслээр хийхийг хүсэх юм бол олон хануудтай тулна. 그렇지만 하나님이 원하시는 걸 누가 막겠어요? Тэгэхээр харин бурхны хүсэж байгаа зүйлийг хэн хааж чадах юм бэ? 저와 여러분의 인생 가운데 하나님이 행하시고 싶은 일이 있는데 누가 막겠어요? Тэгэхээр таны төлөө төлөөсөн тэр бурхны төлөвлөгөө хэрэгжих хэн хаах юм бэ? 야, 이게 데스티니의 능력인 줄로 Энэ бол 믿습니다. дестиний хүч чадал юм а. 구약의 출애굽기에 보면 Хуучин гэрээний Египтээс гарсан номыг үзэх юм бол 이스라엘 백성이 애굽에서 나옵니다. Израилийн ард түмэн Египтээс гараад 이스라엘 향한 하나님의 계획이 있었어요. тэгэхээр Израилийн төлөөх бурхны төлөвлөгөө байсан. 이스라엘의 데스티니가 있는 거죠. Тэгэхээр Израилийн төлөөх дестини байсан юм а. 이 사람들을 끌어내서 가나안 땅으로 들어가게 한 게 하나님의 계획이었어요. Бурхан Израилийн ард түмнийг хөтлөн дагуулад Канаан нутагт аваачих гэсэн. 이스라엘의 데스티니는 가나안에 들어가는 거였어요. Тэгэхээр Израилийн дестини бол Канаанд орох явдал юм. 그래서 그 길에 들어섰습니다. Тэгээд тэд нар тэр зам дээр гарч 열심히 ирсэн. 출애굽해서 광야를 가고 있는데 Тэгээд тэд нар зүйлийг туулаад 오 문제가 생겼어. 문제가 생겼어. асуудал бий болсон байгаа. 앞에 홍해가 가로막고 있는 거예요. Тэгсэн чинь Тэнгис урд нь байсан. 뒤에는 군대가 쫓아오고 있고. Тэгтэл хойноос цэргүүд ирдэг те. 그때 무슨 일이 일어난지 여러분 아시잖아요. Мэдээж хэрэг тэр үед юу болсныг та бүхэн сайн мэдж байгаа те. 무슨 일이 일어났지요? Ямар үйл явдал болсон бэ лээ? 홍해가 갈라졌어요. Улаан тэнгис юу гэлээ хуваагдсан байна. 하나님이 하시겠다고 하는 것을 홍해가 막을 수 없었다는 Тэр 거예요. бурхны хийж байгаа тэр ажилд тэнгис бол хуваагдана. 이게 데스티니의 능력입니다. Энэ бол дестиний хүч чадал юм аа. 세월이 지나서 이들이 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어갔습니다. Тэгээ цаг хугацааны дараа тэд нар Йордан голыг гатлаа Канаан нутагт орсон байгаа. 우리 장벽이 또 있네요. Тэгсэн чинь бас хан бий болсон байна. 여리고성이 있는 거예요. Энэ Ирихо хот. 여리고성은 굉장히 큰 성이었습니다. Энэ бол маш том хот байсан. 이걸 넘어갈 수 있는 방법이 없나 보. Ерөөсөө тэр энэ хотын хэрмийг давахын арга байхгүй. 근데 하나님께서 말씀하십니다. Харин тэр үед бурхан хэлсэн 7번 돌리는 거예요. 7 удаа тойроо. 그래서 여리고성이 무너져 버렸어요. Яг тэр үед Ирихогийн хан хэрэм нурж унсан байна. 예. 뭔 일이 일어났는지 아시겠습니까? Ямар үйл явдал болсон бэ гэвэл 이스라엘을 향한 하나님의 데스티니를 Израилийн төлөөх тэр бурхны дестини 홍해도 가로막을 수 없었고 Тэвнийг улаан тэнгис 여리고도 가로막을 수 없었다는 거예요. хаах аргагүй Ирихо цайц ч гэсэн хэрэмтсэн түүнийг хаах аргагүй. 저와 여러분을 향한 메시지인 줄로 믿습니다. Тэгэхээр энэ бол бурхнаас танд өгж байгаа үг байна. 저희가 데스티니에 들어서게 되면 Та бурхнаас таны төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөөний дотор зогсох. 홍해가 있으면 갈라지는 것이고 Улаан тэнгис тохиолдоход тэр бол хагарах болно. 여리고가 있으면 무너지는 Ирихо 것입니다. тохиолдоход тэр бол нурж унах болно. 이게 데스티니 안에 있는 Энэ 능력이에요. бол дестиний хүч чадал юм аа. 아멘. 여러분의 데스티니를 찾으시고 이 다- 능력을 경험하시기를 Та 주님으로 축복합니다. өөрийнхөө дестинийг олоод тэр хүч чадлыг амсаарай. 길이 열릴 거예요. Зам нээгдэх болно. 그래서 혹시 여러분들이 오랫동안 기도했는데 문이 안 열리는 게 있다면 Хэрэв та маш удаан хугацааны турш залбираад нээгдэхгүй байгаа зүйл байгаа бол 어쩌면 магадгүй зарим тохиолдолд 이게 데스티니가 아니어서 그럴 수도 있어요. энэ бол дестини биш байж болзошгүй юм магадгүй.
잘 기도해 보십시오. Тэгэхээр та сайн залбираарай. 정말 데스티니에 들어섰잖아요. Та үнэхээр 데스티니 дотор орж ирэх юм бол 그럼 물론 인내가 필요한 건 있습니다. мэдээж хэрэг төвчээр хэрэгтэй. 그렇지만 반드시 하나님께서 그 문을 여세요. Гэхдээ зайлшгүй бурхан хүч чадлаа үзүүлнэ. 왜냐하면 하나님의 계획이니까. Яг бол бурханы төлөвлөгөө учраас. 내가 계획 짠 게 아니거든요. Энэ бол миний төлөвлөсөн төлөвлөгөө биш. 하나님의 계획이기 때문에 Энэ бол бурханы төлөвлөгөө учраас. 데스티니에 들어서게 되면 반드시 문이 열리게 돼 있습니다. 데스티니 дотор орж ирэх юм бол үүд хаалгууд нэгдэх болно. 아멘. 그런데 여러분 이것이 개인에게만 해당하는 얘기가 아니라 Гэхдээ энэ бол зөвхөн хүүхний төлөөх төдийгүй 나라와 민족에게도 해당합니다. улс орон ба үндэсний төлөөх бурхны төлөвлөгөө байна. 몽고에는 몽고의 데스티니가 있어요. Тэгэхээр Монгол хүмүүс Монголын төлөөх бурхны 이 дестини 데스티니를 байгаа. 찾으셔야 돼요. та бүхэн энэ дестинийг олж 그것을 байгаа. 이루어 가셔야 돼요. Та тэгээ босоороо. 그러면 여러분 몽고를 향한 하나님의 놀라운 계획들이 열리는 걸 보게 Тэгэхээр 됩니다. та бүхнээр дамжуулаад бурхны Монголын төлөөх бурхны гайхамшиг төлөвлөгөө нээгдэх болно. 그게 사실은 부흥의 열쇠예요. Энэ бол сэргэлтийн эхлэл байна. 한국에 큰 부흥이 있었습니다. За Солонгост том сэргэлт болсон. 1907년도에도 부흥이 있었지만 1907 онд сэргэлт болсон боловч 1960년대 70년대도 큰 부흥이 있었어요. 1960 70 онд сэргэлтүүд болж байсан. 1950년대에 한국에는 전쟁이 있었습니다. 1950 онд Солонгост дайм болж байсан. 북한과 남한이 크게 전쟁이 Хойд өмнөд Солонгосын хооронд даймсан байгаа. 전쟁이 끝나고 나서 보니까 모든 게 다 파괴됐어요. Дайн дуусны дараа харах юм бол бүх зүйл сүрсэн. 정말 남은 게 하나도 없었습니다. Юу ч үлдээгүй. 학교도 없었고요. Сургууль байхгүй. 병원도 없었고 эмнэлэг байхгүй. 집도 없었고 Гэр орон чанар. 다 무너졌어요. Бүх зүйл сүрсэн. 그때 여러분 한국이 전 세계에서 두 번째로 못 사는 나라였던 거 아십니까? Тэр үед Солонгосоос дэлхий дээр хамгийн ядуу тэр хоёр орны нэг байсан. 가장 못 사는 나라가 아프리카에 하나 있었고요. Африк тэгээд дараа нь Солонгос 두 орчихсон. 번째가 한국이었어요. Хоёр дахь нь Солонгос болчихсон. 전 세계에서 두 번째로 못 살았어요. Тэгэхээр хамгийн ядуу доороосоо тий хоёр 먹을 дахь. 것이 없었습니다. Идэх юм юу ч байхгүй. 제가 1960년대 태어났는데 66년에 태어났는데 Би 1966 онд төрсөн. 제가 어렸을 때만 해도 먹을 것이 없었어요. Миний бага наснд ч гэсэн идэх зүйл ерөөсөө байгаагүй. 그래서 손님들이 집에 오시면 Манай гэр зочин ирэх юм бол 달걀로 요리를 해요. 달걀 요리, 계란 요리. 예, 계란 요리를 하는데 өндгөр хоол хийдэг. 저희 집에 이제 손님들이 오시면 계란으로 부모님이 잘 이렇게 대접을 합니다. Тэгээд ингээд өндгөр л дайлдаг байсан зочтой. 그럼 저하고 형제들은 이렇게 지켜보고 있어요. Тэгээд тэр үед ингээд манай ах トゥ нар ингээд бүгдээрээ тэрийг ингээд аяг анхааралтай хараад 저거 다 먹고 가시면 안 되는데 бүгдийг нийтээд явж болохгүй шүү дээ. 조금 남기고 가셔야 돼요. Үлдээгээч тэгэл. 그러다가 눈치 없는 손님들이 다 먹고 가세요. Тэгэхээр даанч ерөөсөө тийм ажиг гэрхаа биш зочид бүгдийг нийтчихдэг. 그럼 제가 이렇게 지켜보고 있다가 Тэгээд ингээд бүр ингээд харж харж 다 먹는 순간에 으앙 그러고 우는 거예요. бүгдийг нийтчихээ гэж шууд уйлдаг байсан. 정말 가난했던 기억이 나요. Үнэхээр ядуу байсан. 먹을 게 없었어요. Идэх юм юу ч байхгүй. 지금 한국을 생각하면 여러분 상상이 안 되시죠? Үнэхээр одоо Солонгосыг харах юм бол тэр үеийг төсөөлөх аргагүй. 지금 한국은요 너무 잘 살아요. Одоо үнэхээр сайхан амьдарч 먹을 байгаа. 것도 너무 많고요. Дэндүү хийх юмтай. 너무 풍족하고요. Дэндүү баян. 아마 전 세계에서 경제 규모가 한 11위에서 15위 사이 정도 돼요. За эдийн засгийн хувьд дэлхий дээр 11-ээс 15 дотор ордог. 정말 상상할 수 없는 기적입니다. Үнэхээр төсөөлөх аргагүй гайхамшиг болсон. 도대체 어떻게 이런 일이 일어났을까? Тэгвэл яаж ийм болсон юм бэ? 도대체 어떻게 이런 일이 일어났을까? Тэгвэл ийм зүйл хэрхэн бий болсон юм бэ? 정말 기적인데. Энэ бол гайхамшиг шүү дээ. 뭐 사람들은 여러 가지로 설명을 합니다. Хүмүүс янз бүрийн байдлаар тайлбарладаг. 뭐 한국 사람들은 머리가 좋아서 그래. Солонгос хүмүүс толгой сайтай учраас. 근데 뭐 한국 사람만 머리가 좋나? Тэгвэл зөвхөн Солонгос хүмүүс толгой сайтай юм уу? 몽골 사람들도 머리 좋으시잖아요. Монгол хүмүүс гэсэн толгой сайтай шүү 사람 дээ. 머리가 다 거기서 거기지. Ерөөсөө тэр толгойг яаж ашиглаж байгаас л болдог шүү дээ. 뭐 이유가 아니에요. Энэ бол шалтгаан биш ээ. 뭐 이것 때문에 그랬을 거야. 한국이 이렇게 해서 За 잘 ийм 살겠어. ийм учраас Солонгос ингэ сайхан 설명들을 많이 해요. маш олон тийм тайлбаруудыг 근데 хийдэг. 아무도 속시원히 설명해 주는 Гэтэ 사람이 үнэхээр 없어요. сэтгэлд нэг ингээд юу гэдэг нэг сэрүү кур ингэ болгодог тийм сайхан тайлбар байдаггүй. 이유가 설명이 안 되는 거예요. Яг л шалтгаан нь үнэхээр тайлбар биш. 저는 그 이유를 알아요. Би тэр шалтгааныг харин мэднэ. 하나님이 하신 거예요. Бурхан ажилласан байна. 하나님이 하신 거예요. Бурхан ажилласан. 그렇지 않고는 설명이 안 돼요. Тэгэхээр бурхан ажилласан гэдгийг тэгээс өөрөөр тайлбар байхгүй. 이것이 한국의 데스티니와 연결되어 있는 거 아십니까? Тэгэхээр энэ болохоор Солонгос дестинтэйгээ холбогдсоноос бий болсон зүйл. 각 나라와 민족의 데스티니가 있다고 했습니다. Тэгээ би түрүүлсэнтэй нэг улс, нэг үндэсний төлөөх дестини байгаа. 이스라엘은 이스라엘의 데스티니가 있고요. Израилийн төлөөх дестини. 일본은 일본의 데스티니가 Япон, 있고요. Японыхоо төлөө. 한국은 한국의 데스티니. Солонгосынхоо төлөө. 성경에 보면 이스라엘 데스티니를 얘기해 줍니다. За, Библи болохоор Израилийн ард түмний тэр дестинийг хэлж өгдөг. 출애굽기에 보면 하나님께서 Египтээс гарсныг үзэх юм бол 너희는 나의 제사장 나라가 된다 그랬어요. та нар бол миний тахилч ард түмэн. 맞아요. 이스라엘은 데스티니가 있는데 Тэр Израилийн ард түмнийг тэр дестини 그 байх. 민족이 제사장 나라라는 거야. Өөрөөр л тэдний тэр дестини бол
тахилж ард юм. 모든 민족이 제사장 나라는 아닙니다. Бүх үндэстэн тахилж биш ээ. 이스라엘 백성 안에도 모든 사람이 제사장은 아니었어요. Израиль дотор бүх израильчууд тахилж биш. 레위 지파만 제사장이에요. Леви овгийнх л байгаа шүү дээ. 그와 마찬가지로 이스라엘은 그 나라 자체가 제사장 나라라는 거예요. Тэгэхээр Израиль гэдэг улс бол тахилж улс байгаа. 제사장이 뭘 하지요? Тэгвэл тахилж юу хийдэг вэ? 하나님과 사람을 연결시켜줘요. Хүнийг бурхантай бурхан хүний харилцааг сэргээж өгдөг. 그래서 나라로서 이스라엘이 그런 역할을 했잖아요. Тэгвэл улс орныхоо хувьд Израильчууд үнийг хийдэг. 성경이 이스라엘을 통해서 왔고요. 성경이 이스라엘을 통해서 쓰여졌고. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Библи болохоор Израилийн ард түмнэр бичигдсэн байгаа. 예수님도 이스라엘로. Иесус ч гэсэн Израильд төрсөн. 제사장 나라니까. Энэ бол тахилж ард түмэн. 자, 이와 마찬가지로 모든 나라들이 자기 역할을. Тэгээ яг үүнтэй адилхан бүх улс үндэстэнд улс оронд өрн гэсэн юулээ үүрэг байгаа. 몽골은 몽골의 데스티니가 뭐라고 생각하십니까? Тэгэхээр монголчууд Монголынхаа дестинийг юу гэж боддог вэ? 저는 모르지요. Би мэдэхгүй. 여러분들이 찾으셔야 돼요. Тэгэхээр энийг та бүхэн хайх хэрэгтэй. 한국의 데스티니는 제가 알아요. Солонгосын дестинийг би мэднэ. 한국 사람이니까. Яг тэгвэл би солонгосгүй учраас. 참 재밌는 것이 За хамгийн хөвгчлээ. 제가 한국에서 많은 집회들을 다닙니다. За би солонгос ингээд олон 집회를 가면 항상 물어보는 게 있어요. Тэгээ цуглаанд очиод би асуудаг. 이 데스티니에 대한 이야기를 해주고 Энэ дестиний тухай ярьж өгөөд 한국 사람의 데스티니 뭔 것 같습니까? солонгос хүмүүсийн дестини юу вэ гэж асуудаг. 그렇게 물어보면요. Тэгж асуугаад 정말 한 번도 안 빼놓고 다 똑같은 대답이 나오는 거 아세요? нэгч тэ өөр зүйл хэлэхгүй бүгд яг адилхан хариулт өгдөг. 뭘 것 같으세요? Юу вэ? 기도라는 거예요. 기도. Залбирал гэж хэлдэг. 기도. Залбирал. 한국 교회 기도는 참 유별났습니다. Тэгээ үнэхээр солонгосын чуулганы залбирал гэдэг бол гайхалтай. 참 특별한 게 좀 있어요. Маш онцгой нэг зүйл байдаг. Онцгой зүйл байдаг. 한국식 기도 여러분 들어보신 적 있으세요? Та нар солонгос шиг одоо солонгос маягийн залбирал гэж сонсч байсан уу? 주여 이런 거 혹시 들어보셨어요? Жиё гэж асгардаг тийм. 주여를 3번 불러요. Жиё гэдэг эзэн ингээ 3 удаа дууддаг. 그래서 한국은 합심해서 기도할 때 Тэгээ солонгосчууд ингээд нэг 자, дуугаар 주여 3번 부르시고 기도하겠습니다. тэгээ бүгдээрээ чангаар залбирхаа. За бүгдээрээ 다 3 удаа 같이. залбирая гэж 그럼 дуудсан. 다 같이 Тэгээ бүгдээрээ яг зэрэг 주여 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 이렇게 하고 ингэж 부르는 эзэн гэдэг 3 удаа ашгардаг. 몽골은 어떻게 하나 모르겠네. Монгол ядгийг би мэдэхгүй байна. 몽골도 그렇게 하세요? Монгол гэдэггүй. 이거 좀 어렵죠. 그래 이게 아무나 할 수 있는 게 아니에요. Энэ хэцүү хүн болгон хийж чаддаг зүйл биш. 이거 막 부르짖는 기도잖아요. 이게. Энэ бол дууддаг хашгирах залбирал байгаа. 근데 부르짖는 기도만 있었던 게 아니고 저희는 또 산기도라는 게 있습니다. 산에 가서. За бас солонгосчуудын нэг юм уулын залбирал гэж хийдэг. 산기도라는 거 해보셨어요? Та нар уулын залбирал гэж мэддэг. 여기 산이 없나? Гэж. 한국에는 산기도라는 게 있었어요. За солонгос болохоор уулын залбирал гэж хийдэг байсан. 그러니까 제가 청년 때만 해도 Би залуу байхдаа 매주 금요일이 되면 5 дахь өдөр болгон 이렇게 담요를 하나씩 싸가지고서 за нэг юм жижиг адиал аваад 산에 올라가요. ууланд очино. 산에 올라가서 소나무를 하나 찾아요. 이렇게. За тэгэл ийм нарс мотыг олгоод 만만한 소나무를 하나 딱 붙잡고 тэгээ нэгэн том юм нарс мот 그 앞에 담요를 깔아요. тэгэл ингээл адиалаад 그리고 тавьсан. 딱 무릎을 꿇고 앉아요. Тэгэл өвдөгсөгдөөл. 그리고 소나무를 딱 붙잡아요. Тэгэл нөгөө мотноосоо барайл. 주여 주여 이렇게 기도를 하는 거예요. Тэгэл сэгсчүүлэл эзээгэл 그래서 ашгараад залбир. 밤새고 새벽까지 기도하고 내려오는 거예요. Үүр цагтлыг залбирдаг. 이런 거 아셨어요 혹시? Та нар энийг мэдхүү гэнэ. 예. 그래서 이 전에 오는 농담 중에 하나가 За бас нэг юм хөвгөлтэй яриаг 정말 네가 영적인 사람이 되기 원한다면 За үнэхээр сүнслэг хүн болохын тулд 그 소나무를 뽑고 내려와야 된다. тэр нөгөө нэг нарс мотыг суурт залбирах хэрэгтэй гэж тэгсэн гинэ. 그런 농담이 있었어요. Тэр үтэж би энд хөвгөлтэй яриа ярьдаг гэсэн. 그래가 한국 기도에는 좀 특별한 게 있습니다. За бас солонгос залбирлын нэг онцлог байдаг. 제가 다른 나라 사람들한테 한국 기도에 대한 걸 좀 설명한 적이 있어요. За солонгос маягийн залбирлахаар би бус улс орнуудад тайлбарладаг. 프랑스에 간 적이 있었는데 За Францад очиод 프랑스 사람들한테 이제 설교를 하다가 за Франц хүмүүст ярьж хагаад 이제 기도에 대한 설교를 하고 있었어요. залбирлын тухай номлосон байгаа. 근데 프랑스 사람들이 이 찬양은 참 잘합니다. За Франц хүмүүс болохоор магтаал маш сайн. 프랑스 예배는 정말 아름다워요. Францын мөргөл үнэхээр үзэсгэлэнтэй гоё. 샹숑 얘기 샹숑. 샹숑 프랑스 노래를 샹숑이라고 그러는데. Франц 샹숑이란 말을 샹숑 안 гэдэг гинэ. Дуг. 예. 그래서 참 예배는 아름다워요. Мөргөл үнэхээр үзэсгэлэнтэй гоё. 근데 기도는 좀 힘이 없으시더라고. залбирал нь жоохон хүчгүй. 기도가요 굉장히 로맨틱해요. Айгу романтикар залбирдаг. 주님
사랑합니다. 뭐 이렇게 기도를 지는 하세요. 할타슈 гэлтэй. 그래서 제가 이게 마음이 좀 안 들었어요. 그래서 이러서 비 дотор таалагдсан. 강력한 기도를 가르쳐 маш 드려요. хүчтэй залбирал зааж гээгээл. 그래서 설교를 쭉 하고 나서 Тэгэл ингээл номлоо 기도를 제가 가르쳐드리겠습니다. 같이 залбирлын 합시다. за би таныг зааж гээгээл. 그래서 한국식 기도를 가르쳐 드렸어요. За одоо солонгос мигийн залбирал зааж гээ гэх. 한국은 이게 세 번 주여를 За гурав удаа 부르짖으시고 эзээ ингээл ашигладаг. 주여 주여 이렇게 하셔야 됩니다. За жиё эзээ ингээл ашиглах. 이렇게 기도하시는 За 겁니다. бүгдээрээ залбирая гэл. 그러고 하라 그랬어요. За хийрэй гэсэн. 프랑스 말로 주여가 뭡니까? За тэгвэл францаар эзээ ингээд юу гэм бэ гэл. 세뇨르더라고 세뇨르. Синьор гэд. 오케이 그럼 세뇨르 세뇨르 За тэгвэл 세뇨르 бүгдээрээ синьор гэж ашиглах шиг гэсэн. 시도를 했어요. За тэгэл оройлсон байгаа. 안 되더라고. болохгүйсэн. 근데 세뇨르 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 이렇게 하세요. 이마이гаар залбирсан. Синьор гэлтэй. 아니라고. Би тэгээ ийм биш ингэж шиш. 세뇨르 세뇨르 이렇게 하세요. Ийгэтэ синьор гэж хашгираа гэлтгсэн. 그래도 세뇨르 세뇨르 안 돼요. Тэгсэн яхаа л синьор гэлээ. 이게 언어가 안 좋은가 보다. Тэгэхээр энэ ер нь хэлээр нь болдгүй шиг байна гэдэг. 쉬우니까 한국말을 배우시자고. За тэгвэл ерөөсөө энэ үг нь болохгүй байгаа учраас солонгосоор залбир гэсэн. 그냥 다 같이 주여로 하시라고 주여. За тэгвэл бүгдээр ерөөсөө солонгос маягаар жиё гэж ашиглаа. 주여. За жиё гэж ашиглаа гэсэн. 여러분도 한번 해보실래요? 주여. За та нар хэлдэ жиё гэж хэлдэг. 주여. 예. 오케이 굿. 야. 그래서 프랑스 사람들한테 주여를 가르쳐 줬어요. За тэгээд Франц хүмүүст жиёг зааж гсэн байна. 이젠 되겠지. За одоо болно шүү дээ. 자 주여 3번 하십니다. Одоо чадна гэж бодоод за 3 удаа жиёг ашиглаа шүү гэл. 또 안 되는 거야. Тэгээд бас болоогүй гинэ. 주여. Ай үцээс. 그래서 실패를 했어요. 결국. За тэгээд ерөөсөө энэ удаа бүтлгүүтлээ. 여기 돌아왔는데 За тэгээд буцаж ирээд 왜 한국 사람은 되는데 프랑스 사람은 안 될까? яа солонгос хүмүүс болоод байгаа хэрнээ Франц хүмүүс болдог 이게 юм 고민이 되는 거예요. Тэгээд би бүр энэ талаар айгүйх бодож 왜 한국 사람은 되는데 얘들은 안 될까 이 사람들은? солонгос хүн болоод байгаа хэрнээ яагаад Франц хүмүүс болдог юм бэ? 그러다 제가 아주 중요한 걸 하나 Тэгээд 깨달았어요. би нэг зүйлийг ойлгосон байгаа. 이게 한국 사람만 되는 이유가 있더라고. солонгос хүний болж байгаа тэр шалтгааныг би ойлгосон. 한국 사람의 정석 가운데요. солонгос хүний одоо мөн чанар дотор 한이라고 하는 정서가 있어요. 한. хааны гэж 여기는 한이라는 게 없지요. 네. 네, 그런 게 한이라 그러세요. 한. 한이라고 하는 정서가 있어요. 한국 사람들은. 그 무슨 뜻이야 하니? 오케이. 한이라고 하는 정서가 있어요. 자, 한이 гэдэг тийм юу гэдэг. 근데 одоо мөн чанар. 여기 한국 사람들의 정서를 대표적으로 설명하는 게 이제 한이라 그래요. 한. 자, солонгос хүмүүсийг төлөөлдөг одоо тэг илэрхийлдэг ханы гэж үг байна. 근데 한이라고 하는 정서는 어떤 거냐면 자, энэ нь юу вэ гэвэл 그 정확한 정의가 за, энэ яг гол тодорхойлт нь 역사적으로 계속 축적되어 온 슬픔이란 뜻이에요. үндэснийхээ үед маш олон түүхийн хугацаанд ингэж дарагдж ирсэн ард түмэн байгаа. 한국은요 굉장히 힘든 역사가 있었어요. тэг маш хүнд хэцүү түүхийг туулж ирсэн. 한국이 전쟁을 여러분 몇 번 경험했는지 모르시죠? Та нар солонгос хэд удаа дайны хүлд нэрвэгдсэнийг мэдгүй. 한국은 다른 나라를 쳐들어간 적이 한 번도 없었습니다. солонгос нэг ч удаа бусад улс руу довтолж үзээгүй. 계속 외부에서 쳐들어오셨는데 Дандаа довтлуулж ирсэн. 800번 넘었다고 들었는데 800 удаа гинэ. 800번 이상을 쳐들어온. 800-аас илүү удаа бусад улс үндэстэн солонгос руу дайрч ирсэн. 그러니까 전쟁이 없었던 때가 한 번도 없었던 거예요. Тэгээ ерөөсө дайнгүй жил гэж баг байгаагүй. 근데 한 번 전쟁이 일어나면 Нэг дайн болох юм бол 남편이 죽고 нөхөр хүэл, 자식들이 잡혀가고 хүүхдүүд нь баригдаал. 그럼 말로 설명할 수 없는 슬픔들이 막. Тэгэхээр үгээр хэлхийн аргагүй уугашгүй энэ солонгос хүмүүсийн дотор байдаг. 근데 이게 지난 수백 년 역사 가운데 Тэгэхээр хэдэн зуун жилийн түүхийн дотор 이런 슬픔들이 쌓여와서 우리의 정서가 된 거예요. тэгэхээр уугашгүй ингээд бүр хурагцаар солонгос хүний мөн чанар болцсон байна. 그래서 한국 사람들 마음 가운데는 Тэгэхээр солонгос хүмүүсийн зүрх сэтгэл дотор 다른 민족이 이해할 수 없는 어떤 슬픔과 울분 같은 게 있어요. тэгэхээр бусад үндэстнүүдийн ойлгохын аргагүй уугашгүй уйлан байдаг гэсэн. 슬픔과 울분이 막 있어요. Тэгэхээр бүр үнэхээр уйлан тэр тэгээ уугашгүй тэдний дотор байгаа. 근데 기도를 하잖아요. Тэгээ залбирах юм бол 그럼 이게 막 쏟아져요. тэгэхээр энэ нь ингэж нөгөө дэшээ оргилж гарч ирдэг. 그래서 소리를 지르는 거예요. Тийм учраас хашгирдаг байна. 주여! 이렇게 소리를 지르는 Ингэж хашгирдаг. 이게 다른 사람들은 안 돼. Энийг бусад үндэстэн чаддаг. 이게 막 울분이 있는 사람만 할 수 있는. Өөрөөр бүр ингэ тэгээ бүр гүнээс ингэж өөлсөн дуу хоолой гарч. 이제 한국 사람들 마음 가운데 이게 다 있어요. Энэ бол солонгос хүмүүс бүгдд нь байдаг. 모든 사람이 다 갖고 있어요. Бүх монгол солонгос хүн үнийг ингэж дотор агуулж байдаг. 그래서 부르짖는 기도를 Тийм 합니다. учраас хашгирах залбиралтаас. 여러분 참 놀라운 것이 Үнэхээр гайхалтай зүйл нь 이게 별로 좋은 게 아니죠. мэдээж хэрэг сайн зүйл биш. 뭐 슬픈 거라고 하는 게 이게 하나님의
축복이 아니죠. 이건 저주죠. Мэдээж ууг ашиг гэдэг бол бурхнаас өгсөн ерөөл биш энэ хараал шүү дээ. 뭐 전쟁 겪어서 가족 죽고 뭐 이런 게 무슨 좋은 거겠어요? 나쁜 거지. Тэгэхээр дайнаас болоод гэр бүлийнхнийг алдах юу сайхан юм бэ? 맞아, 이건 축복이 아니고 저주예요. Энэ бол ерөөл биш хараал. 근데 정말 놀라운 것은 Харин үнэхээр гайхалтай зүйл. 한국에 100년 전에 복음이 들어왔어요. За 100 жилийн өмнө Солонгос сайн мэдээ орж ирээд 그리고 십자가가 세워졌어요. за загалмаа босгогдоод 그래서 한국이 이 십자가를 통과하고 나니까 солонгосчууд ингээд загалмаг гатлах үед 그전엔 분명히 저주였는데 урд нь үнэхээр хараал байсан. 십자가를 통과하고 나니까 축복이 되더라는 거예요. Загалмаагаар гарах үед тэр хараал ерөөл болсон байгаа. 오히려 이 슬픔 때문에 기도할 수 있게 되는. Харин энэ ууг ашигнаас болоод бидэнд сайн зүйл өгсөн бид залбирдаг болсон юм аа. 오히려 이 슬픔 때문에 중보할 수 있게 되는. Харин энэ ууг ашигнаас болоод бид нэр зуучлан залбирчод болсон байгаа. 중보 기도를 여러분 어떻게 하게 되는 줄 아세요? Зуучлан залбирлыг яаж хийдэг вэ? 이건 경험해 본 사람만 기도할 수 있는 거야. Үнэхээр мэдэрсэн хүн амсаж туршсан хүн үүнийг хийдэг байгаа. 아픈 사람을 위해서 중보할 때 누가 가장 잘하는 줄 아세요? Тэгвэл өвчтөе хүний төлөө хэн хамгийн сайн залбирдаг вэ? 자기가 아파 본 사람. Үнэхээр өөрөө өвдөж үтсэн хүн. 자식 문제가 있는 사람을 위해서 누가 가장 잘 중보할 수 있는 Хүүхэд нь асуудалтай байвал тэр асуудалтай хүүхдийн төлөө хэн сайн залбирдаг вэ? 자기가 자식 문제 경험해 본 사람. Өөрийнх нь хүүхэд асуудалтай хүн илүү сайн залбирдаг. 이게 중보할 수 있는 능력이. Энэ бол зуучлан залбирлын хүч байгаа. 근데 하나님께서 오래전부터 한국을 향한 계획이 있으셨어요. Үнэхээр Бурхны төлөвлөгөө Солонгосын ард түмний төлөө удаан хугацааны түүх байна. 기도라고 하는 데스니를 계획하고. Өөрөөр хэлбэл тэр түүхэн дундаас нь залбирдаг дестини тэдэнд өгч. 참 고통스러운 역사였지만 Мэдээж маш их өвчтөе сэтгэл өвдмөр түүх боловч 이 역사를 다 통과하고 энэ түүхийг өнгөрөөд гарах үед 십자가의 복음을 통과하고 харин 나니까 залмаа сайн мэдээгээр дамжин гарах үед 중보할 수 있는 능력으로. үнэхээр зуушлан залбирах хүч чадал өгсөн юм аа. 이게 복음의 능력인 줄로 Энэ бол 믿습니다. үнэхээр сайн мэдээний хүч чадал гэдэгт итгэж 아멘. байна. 예. 물론 하나님께서 우리를 이렇게 하시려고 일부러 슬픈 역사를 두신 것은 아니에요. Мэдээж хэрэг бид нэр ийм зуушлан залбирахчд болохын тулд бурхан бидэнд албаар тэр зовлонтой түүхийг өгөөгүй. 하지만 하나님이 손해 보시지 않으신다는 거죠. Гэхдээ бурхан хийцээж биднийг хохиролтой үлдээдэг. 이런 저주까지도 하나님 선하게 사용하셔서 Харин бидний тэр хараал байсан зүйлийг үнэхээр бурхан илүү сайн зүйл болгож эргүүлсэн байгаа. 예, 이것이 데스니의 능력인 줄로 Энэ бол 믿습니다. дестиний хүч чадал юм аа. 근데 한국이 기도하기 시작했어요. Тэгээ Солонгос залбирч эхэлсэн. 60년대, 70년대 어마어마하게 기도하기 시작했어요. 60 70 онд үнэхээр маш ихээр залбирдаг байсан. 어마어마한 기도 운동이 한국에 일어났습니다. Тэгээ үнэхээр залбирлын тийм хөдөлгөөнүүд бий болж эхэлсэн. 예, 저는 아직도 기억하고 있어요. Би одоо ч гэсэн тэр талаар сандаг. 제가 어렸을 때 저희 부모님 할머님들은요, За намайг баг байхад манай өвөө, манай эмээ өвөө аав ээж 그냥 기도가 삶의 일상이셨어요. залбирал бол тэдний өдөр тутмын амьдрал байсан. 제가 아는 친구분 한 분이 있는데 За миний нэг найз. 고향에 있는 부모님한테 전화를 드렸습니다. За найз нарлаа нутагтайгаа аав ээж рүүгээ яриад. 잘 계시죠, 어머니? 아ав ээж сайн байна уу? 뭐 하고 계셨어요? юу хийж байна? 그랬더니 어머니가 대답합니다. гэсэн чинь ээж нь ингэж хариулсан. 기도하고 있었다. залбирчлаа. 아, 그러세요? Тийм үг л тавьдаг. 다음에 또 전화 드렸습니다. дахиад дараа нь уццдаг. 요번엔 저녁 때 전화를 드렸어요. За энэ удаа орой залгасан байгаа. 뭐 하고 계세요? ээж юу хийж байна гэл. 기도하고 있었다. залбирч байна гэл. 다음에 또 전화를 했어요. За дараа нь дахиад залгасан. 점심 때 전화를 했어요. өдрийн цагаар залгасан. 어머니 뭐 하세요? ээж юу хийж байна гэл. 기도하고 있었다. залбирч байна гэл. 조금 이상하더래요. Тэгээд айгуу сонин санагдаад 왜 전화 걸 때마다 어머니는 기도하고 계실까? уцаар ярих хүрд яагаад тэгээд залбираад идэх юм бэ? 그래서 궁금해서 물어봤대요. ээжээс гайхаад асуусан. 어머니 도대체 하루에 기도를 몇 시간이나 하세요? ээж та ер нь өдөрт хэдэн цаг залбирдаг юм бэ? 13시간? 13 цаг гэдгсэн гэнэ. 매일 13시간씩 기도하고 있는 거예요. өдөрт 13 цаг залбирдаг гэсэн. 근데 여러분 그 어머니만 그랬던 것이 아니고 Гэтэл зөвхөн тэр ээждүүдийг 저희 윗세대는 다 그렇게 하셨어요. бидний дээд үеийнхэн бүгдээрээ тэгж залбирдаг. 말이 안 되는 시간을 기도하셨어요. Ерөөсөө юм ярихгүй тэл залбирдаг байсан. 그게 50년대, 60년대, Энэ бол 50, 70년대. 60, 70 оны үеийн манай итгэлийн өвдөцөд. 근데 여러분 무슨 일이 벌어졌는지 아세요? Харин тэр үед ямар зүйл бий болсон байг вэ? 한국에 기적이 일어나기 시작하는 거야. Солонгост гайхамшигуд бий болж эхэлсэн. 세계에서 두 번째로 못 사는 나라가 Тэгээд дэлхийд нөгөө нэг дороосо хоёр дэсэн үнэхээр 먹고 살만 해도 되는 거예요. тэгээд үнэхээр баяжиж эхэлсэн, өсөж эхэлсэн. 경제가 계속 발전하기 시작하고 Эдийн засаг сэргсэн. 상상하지 못했던 일들이 일어나기 시작하고 Үнэхээр төсөөлхийн аргагүй гайхамшигуд бий болсон. 지금은 한류라고 하는 이 문화들도 만들어내고 За 있죠. одоо нэг солонгос 한류 гэдэг ийм соёл дэлхийн нийтээр төвж байна. 이 한류는 하나님의 계획인 것을 제가 알아요. Энэ 한류гаар дамжуулан бурхны төлөвлөгөө хэрэгжиж 이걸 байгаа. 통해서 어마어마한 사실은 선교 역사들이 일어나고 있는 Тэгээ энэ 거예요. 한류гаар дамжуулан нөгөө солонгосын соёл тий Монгол 한류 гэж ярьдаг тий. Солонгосын одоо драм, соёл, спорт энэ зүйлээр дамжуулан бурхан бусад улс орнуудад илгээлт хийж байна. 이 중동 지역에 들어가면 Тэгээ Аз дорн тэхэн рүү ороод 서양 선교사들은 못 들어가요, 미국에. тийш Европчууд орох аргагүй. 가면 좋아하지도 않아요. Тэгээ дуртаач биш дундад Азийнхан 나가라 그러고 막 이래요. шууд хөөгөл гар гэлгөөдөг.
이제 무슬림들이잖아요. Тэгээ муслим орнууд те исламынхан. 한국 사람이 들어가잖아요. Харин солонгос хүн орох юм бол 너무 좋아해요. айгуу дуртай. TV에서 봤다는 거예요. Та нар телевизээс үзсэн. 드라마 재밌게 봤다. Та нар драма айгуу гоё гээл. 얼마나 환영받는지. Маш гоё биднийг сайнаар хүлээж авдаг. 한국 선교사들이요 너무 편해요. Тэгэхээр солонгос илгээлтийн эзэдүүд энэ исламын орнуудад очиход айгуу амар байдаг. 이게 하나님이 하시는 일이라고. Энэ бол бурхны ажил. 자 어쨌든지 간에 여러분 이 한국의 이 기적이 일어난 것은 Солонгост гайхамшиг болсон явдал нь 기도하기 시작해서부터였어요. гайхамшиг бий болсон нь залбирахаас гэсэн юм аа. 한국이 한국의 데스티니에 들어서고 나니까 Тэгэхээр солонгос өөрийнхөө дестин дээр орж ирэх үед 문을 여시는 거예요. үүд хаалгууд нэгцэн. 장벽을 무너뜨리시고 Хан хэрмүүд нурсан. 통일을 가르시는 거예요. Тэгээд улаан тэнгисийг гаталсан байгаа. 아멘. 몽골에도 하나님이 계획을 가지고 계십니다. Тэгэхээр бурхан Монголын төлөөх төлөвлөгөөтэй байгаа. 저는 이것이 한국만의 이야기가 아니라고 믿습니다. 저는 그것이 한국만의 이야기가 아니라고 믿습니다. Энийг болохоор би солонгосийнх гэж бодохгүй. 오해는 하지 마십시오. Бити буруугаар ойлгоорой. 열심히 기도했더니 돈을 많이 주셨다 이런 얘기는 아닙니다. Би маш их залбирснаас болоод их залбираад мөнгө төгс гэсэн тийм зүйл биш. 저희가 저희의 데스티니를 찾아서 들어섰더니 Харин бид нар өөрсдийнхөө дестинийг олоод орох үед 하나님이 한국을 통해서 하시고자 하는 일들의 문들을 막 여시더라는 거예요. тэгэхээр нөгөө солонгос хүмүүсээр дамжуулан хийгсэн бурхны төлөвлөгөө хэрэгжих үед 복음을 전할 수 있는 기회들을 막 여시더라는 тэгэхээр 거예요. сайн мэдээ тараах тэр боломжууд гарч ирээ сайн мэдээ тараач гэсэн. 이 한국이 잘 살게 되면서 여러분 일어났던 게 뭔지 아십니까? Тэгэхээр солонгосч сайхан амьдраад ирэх үедээ юу болсон бэ? 선교사들을 보내시게 됩니다. Тэр үед тэд илгээлт эздэг илгээж гэлсэн. 물론 그 과정에서 저희가 많은 실수를 저질렀습니다. Мэдээж хэрэг бид нар маш олон алдаанууд хийсэн. 뭐 선교사들도 성숙하지 않았기 때문에 Ягаад гэвэл илгээлт эздэд бас төлөвшөөгүй байсан. 뭐 선교제에서 많은 문제들을 일으키기도 Илгээлтийн 하고요. талбаруудад тэд олон асуудлуудыг гаргасан. 또 연약함을 드러내기도 하고 Мэдээж хэрэг өөрсдөө сул дорой байдлуудыг ил гаргасан. 그건 진심으로 사과를 드립니다. Тэгээ энэ зүйлээр би үнэхээр та бүхнээс уучлалт гуйж байна. 그렇지만 동시에 이분들을 통해서요. Гэхдээ яг энэ хүмүүсээр дамжуулаад 많은 나라들의 복음이 전해진 것도 사실이에요. маш олон улс орнуудад сайн мэдээ тарсан юм аа. 복음 전할 수 있는 기회들을 한 여신. Сайн мэдээ тарах тэр үүд хаалгууд нэгцэн. 몽골도 그렇게 쓰실 줄로 믿습니다. Тэгэхээр Монголыг ч гэсэн бурхан хэрэглэнэ гэдэгт итгэж байна. 몽골이 몽골의 데스티니에 Тэгээ 들어서겠으면 монголчууд яг Монголын төлөв тэр дестинийн дээр орж ирэх үед 제가 예언할 수 있는 게 있어요. аа 예언할 수 있는 게 있어요. тэр үед иш үзүүлгийн үг байна надад. 하나님께서 모든 장벽들을 무너뜨리실 겁니다. Би иш үзүүлгийн үг гэж байна. Бүх хан хэрмүүд нор холноо. 국가적으로 여러분들을 막고 있던 여러 장벽들, Танаа улсыг тойрч байгаа, танаа улсын өмнө зогсож байгаа тэр хан хэрмүүд, 부흥을 막고 있던 장벽들, танаа тэр сэргэлтийг нөгөө юу л чуулганы сэргэлтэнд саадуулж байгаа тэр хан хэрэм, 교회를 막고 있던 тэр 장벽들, чуулгануудыг хааж байгаа хан хэрэм, 선교를 막고 있던 장벽들. илгээлт хийхэд хааж байгаа хан хэрэм. 제가 예언하는데 Харин би иш үзүүлэх 여러분이 үг. 데스니의 길에 들어서면 Та нар тестэн дээр орж ирэх үед 모든 장벽들이 무너질 줄로 бүх 믿습니다. хан хэрэм нурах болно. 아멘. 이것이 여러분 데스니의 비밀이에요. Энэ бол тестний нууц юм аа. 이 데스니를 찾으시고 이뤄 가신 여러분 되시기를 Тэгэхээр үнэхээр та 축복합니다. бүхэн үндэснийхээ төлөв тэр тестнийг олж хайгаараа. 아멘. Хайж олоороо. 그럼 어떻게 데스니를 찾아가는가? Харин яаж хайж олох вэ? 그건 제가 다음에 와서 해야 될 것 같네요. Дараа ярьж гээ. 저희가 오늘 이제 이 오후에 두 번째 세션하고 저녁하고 Өнөөдөр үдээс хоёр дахь цаг болон орой. 또 내일까지 여러 목사님들이 함께 말씀을 나누실 텐데 За маргаашаас пастортай уулзгаална. 이 모든 말씀과 모든 포커스들은 Бидний дамжуулж байгаа энэ бүх хүүхс болон фокус нь 그럼 우리가 어떻게 데스니를 찾고 이뤄 나갈 건가? бид энэ тестнийг яаж хайж олох вэ? 어떻게 돌파를 이뤄 나갈 건가? Бид хэрхэн цөмлөх вэ? 그 이야기들을 함께 나누는 겁니다. Энэ тухай бид хуваалцахыг хүсэж байна. 그 일을 위해서는 기도해야 되고요. Үүний төлөө та залбирая. 또 연합도 필요합니다. Бид залбирах хэрэгтэй, бид бас нэгдэх хэрэгтэй. 이 데스니에서 연합은 참 중요해요. Энэ тестийн нэгдэл маш чухал юм аа. 처음엔 저도 잘 몰랐어요. Би анх мэдэхгүй байсан. 그냥 내가 하나님 앞에서 잘하면은 그럼 내 데스니를 이루는 줄 알았어요. Би бурхны өмнө би өөрөө их хичээгээл сайн байх юм бол энэ бол миний дестини гэж бодож байсан. 그랬더니 그게 아니더라고. Тэгтэл тэр тийм биш байсан. 제가 제 데스니가 이루어지기 위해서는요. Харин би өөрийнхөө тэр дестинийг 반드시 누군가의 도움이 필요한데 хин нэгэн хүн надад заавал туслах хэрэгтэй. 저희 집사람. Миний гэр бүлийн хүн, эхнэр маань. 이 사람이 협조해 주지 않으면 제 데스니는 안 이루어져요. Эхнэр маань надтай нэгдэхгүй бол миний дестини хэрэгжих боломжгүй. 제가 뭘 하려고 이 사람이 반대하면 어떻게 Би 이루어지겠어요? ингээл ямар нэг юм хийх гэрээ эхнэр маань эсэргүүцээд би юу ч хийх боломжгүй. 이 데스티니라고 하는 것은 성격상 Тэгэхээр дестини гэдгийг одоо зан чанар характер нь
연합을 통해서 함께 이루어가는 거다. Ив нэгдлэр дамжуулан хэрэгждэг юм аа. 맞아요. 저를 향한 계획이 있어요. Мэдээж хэрэг миний төлөв төлөвлөгөө бий. 그런데 저희 집사람을 향한 하나님의 계획도 있어요. Мэдээж хэрэг эхнэрийн маань төлөөх бурхны төлөвлөгөө бий. 두 사람이 만나서 가족이 됐어요. Харин бид хоёр нэгдэх үед 그랬더니 거기서 정말 하나님이 계획하신 яг 데스티니 тэр үед 드러나고. үнэхээр бурхны нөгөө төлөвлөсөн дестинийг хэрэгжиж эхэлдэг. 그래서 개인적으로뿐만이 아니고 Тэгэхээр хувь хүнийхээ төлөөч биш. 공동체도 마찬가지예요. Тэгэхээр хамт олон ч гэсэн яг адилхан. 나라와 민족도 마찬가지. Улс үндэсний төлөөч гэсэн яг адилхан. 절대 혼자 이루어가는 게 아니에요. ганцаараа дестинийг хэрэгжүүлэх боломжгүй. 한국의 데스티니가 이루어지기 위해서는 За солонгосын дестинийг хэрэгжүүлэхийн төлөө 반드시 중국과 몽골과 일본의 도움이 있어야 되고요. тэгэхээр зайлшгүйгээр солонгосын дестинийг хэрэгжүүлэхийн тулд зайлшгүйгээр Монгол, Япон, Хятадын тусламж хэрэгтэй. 일본의 데스티니가 이루어지기 위해서 Японы дестинийг хэрэгжүүлэхийн тулд 한국과 일본과 몽골이 또 함께 있어요. Солонгос, Монгол, Хятад туслах хэрэгтэй. 여러분의 데스티니도 마찬가지랍니다. Та бүхний дестини ч гэсэн яг 여러분들이 адилхан. 아무리 열심히 하시고 Та 잘하시고 기도를 많이 хичнээн хичээн 하셔도 зүтгээд ажиллах ч гэсэн 다른 민족들과 함께 여러분 연합하지 않으면 та нар бусад үндэстэнтэй нэг болж чадахгүй бол 그 데스티니는 완성되지 않아요. таны дестини хэрэгжихгүй гэсэн үг. 그래서 하나님께서 나라와 민족들을 연합시키세요. Тийм учраас улс үндэснийг бурхан нэгтгэхийг хүсдэг. 가족으로 연합시키세요. Нэг гэр бүл болгохыг хүсдэг. 이 연합이 너무 중요해요. Энэ нэгдэл маш чухал юм аа. 또 뭐 기도도 중요하고요. Мэдээж хэрэг залбирал чухал, 예배도 있어야 되고 мөргөл чухал, 영적 전쟁도 бас 필요하고 сүнслэг дайн байна. 뭐 이런 것들을 저희가 하나씩 해나가려고 Энэ 합니다. бүхнийг бид нар нэг нэгээр нь 어떻게 хамтдаа 기대가 хийж- 되세요? та бүхэн найдаж байна уу? 근데 구체적으로 몽골의 데스티니가 뭔지는 Харин яг Монголын төлөөх тэр дестинийг бодтойгоор хайх нь л 여러분들이 발견하고 찾으셔야 돼요. та бүхэн хайж олох хэрэгтэй юм аа. 한국 건 제가 알아요. Солонгосын би мэднэ. 한국 사람이니까. Солонгос учраас. 근데 여러분의 데스티니 여러분이 찾으셔야 돼요. Харин та Монголын төлөөх дестинийг олж аваарай. 찾기 위한 팁을 딱 두 개만 드릴게요. 짧게. За 시간 조금 있으니까. олох тэр аргыг хоёр зүйлээр заажгүй. 사실 이거를 가르쳐 드려야지 찾을 수가 있는데 시간이 조금 타이트하네. 그 데스티니를 찾는데 중요한 원리는 이겁니다. Дестинийг хайхад чухал хоёр зүйл. 마귀도 여러분의 데스티니를 알고 있다는 거예요. Муу ерөн сүнс таны дестинийг бас мэддэг. 사탄도 여러분의 데스티니를 알고 있어요. Сатан таны дестинийг сайн мэддэг. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 마귀도 예수님이 왜 이 땅에 오셨는지를 알고 있었다고. Есүс энэ дэлхий дээр ирэх үед Сатан Есүс энэ дэлхий дээр яах гэж ирсэн юм бэ гэдгийг сайн мэдчихсэн. 예수님의 데스티니가 뭔지를 마귀도 알고 있었어요. Яг л Есүсийн дестинийг муу ерөн сүнс маш сайн мэдчихсэн. 저와 여러분의 데스티니도 마귀도 알고 있어요. Тэгэхээр таны улам миний дестинийг муу ерөн сүнс маш сайн мэдчихсэн. 그래서 마귀가 두 가지 일을 합니다. Тэгэхээр муу ерөн сүнс хоёр зүйлийг хийх гэдэг. 마귀가 하는 일은 간단해요. муу ерөн сүнсний ажил айгүй 우리의 тодорхой. 데스티니가 안 이루어지도록 하는 게 마귀가 하는 일. Өөрөөр хэлбэл түүний хийх ажил нь бидний дестини хэрэгжих саад болох явдал юм. 어떻게든지 우리를 향한 하나님의 계획들을 망가뜨려 놓으려고 하는 게 마귀가 하는 일. Бурхны төлөөх тэр төлөвлөгөөг яаж хийж чад нураахыг хүсдэг. 그래서 마귀가 두 개를 합니다. Тэгээ хоёр зүйл хийдэг. 첫째는요, 억압해요. Нэгдүгээр бид нэр дардаг. 우리의 데스티니가 절대로 못 일어나도록 막 눌러. Бидний тэр дестинийг хэрэгжиж босч ирэхэд саад болоо биднийг дээрээс нь үргэлж ингэ дарамталдаг. 그게 제 케이스였어요. Өөрөөр хэлбэл би яг тийм төрлийн кейсийн хүн байгаа. 제 데스티니는 목사로 계속 말을 해야 되는 사람이거든요. Уг нь бол би миний дестини бол пастор. 그랬더니 어렸을 때부터 해가 말하는 거 못하도록 계속 억눌러 온 거예요. Тэгэхээр нөгөө баг наснаас нь эхлээ миний ээрүүгээр далимдуулаад намайг ингэ дарамтлаадсан. 예. 그래서 여러분이 데스티니의 그 열쇠 중에 하나가 Тэгэхээр дестини олох тэр дэлхүүрийн нэг нь 내 안에 진짜 원하는데 би үнэхээр хүсээд байгаа хэрнээ. 계속 안 열리고 안 풀리는 일들. Би маш их хүсээд байгаа хэрнээ нээгдэхгүй байгаа, тайлагдахгүй байгаа тэр асуудал. 거기에 데스티니가 있어요. Тэр таны дестини байж болзошгүй. 룻기를 보면 Рут номыг үзэх юм бол 룻의 데스티니는 오벳을 낳는 겁니다. Рутийн дестини бол Обедыг гаргах явдал байгаа. 오벳을 통해서 이제 다윗이 나오잖아요. Обедэр дамжуул Обедээс Давидын удам Давид 룻의 гарсан. 데스티니는 다윗을 아니지 오벳을 낳는 거예요. Тэгэхээр Рутийн дестини бол Обедыг гаргах явдал. 마귀가 이걸 알아요. Тэгэхээр муу ерөнсөс түнд цаад бас. 그래서 룻기가 어떻게 시작합니까? Тэгвэл Рут яаж эхэлдэг вүлээ? 모든 남자가 다 죽는 걸로 시작을 해요. Бүх ирчүүд нь үхдэг штэ. 아이를 낳을 수가 없어요. Хүүхэд гарах боломжтой. 자손을 낳을 수가 없어요. Үр удамгүй. 왜? Яагаад? 룻이 오벳을 낳으면 안 되거든. Яагаад гэвэл Рут Обедыг гаргаж болохгүй учраас. 마귀가 막아버리는 거예요. Тийм учраас муу ерөнсөс хааж эхэлсэн. 반드시 아이는 낳아야 되는데 Заашгүй хүүхэд гарах 너무 낳고 хэрэгтэй. 싶은데 Үнэхээр гарахыг хүсээд идэг. 문을 막아버리는 거야. Аль хэзээ нэг үд халах нь хаагдсан. 그런데 여러분 얘기가 그렇게 끝나지 않지요. Гэхдээ та бүхэн мэднэ те. Тэгээд дуусаагүй штэ. 마귀는 자기가 이겼다고 생각을 했어. Муу ерөнсөс би алдсан гэж айгу баярлаж. 야 드디어 남자들을 다 죽였다. Бүх ирчүүдийн нөхөлцөө би алдсан 근데 гэл. 생각지도 못했던 하나님의 계획이 있었는데 Гэтэл үнэхээр төсөөлхийн аргагүй, бодохын аргагүй бурхны төлөвлөгөө хэрэгцсэн. 보아스라고 하는 한 남자의 순종을 통해서 Буаз гэдэг тэр ирээр дамжуулаад 룻이 오벳을 낳아요. Рут Обедыг гаргасан байгаа. 이게 우리의 데스티니입니다. Энэ бол түүний дестини байна.
저와 여러분의 삶 가운데도 막혀 있는 것이 있어요. Магадгүй таны амьдрал аюух дарагдаад хүлэгдээд байгаа зүйл. 너무 거기에 대한 열정은 있는데 안 뚫리는. Маш их халуун сэтгэл байгаад байгаа хийхийг хүсэж байгаа хэрнээ дарагдаад байгаа тэр зүйл. 거기서 하나님이 데스티니의 문을 여실 줄로 믿습니다. Яг тэр зүйлэр чинь дамжуулаад Destiny үүд хаалга нэгднэ. 그래서 그게 무엇인지를 잘 찾아보셔야 돼요. Та түүнийг энэ юу вэ гэдэг та өөрийнхөө амьдралаас хайгаарай. 그럼 거기에 비밀이 있을 거예요. Тэнд нууц байгаа. 몽골라고 하는 한 나라의 데스티니도 마찬가지입니다. Тэгэхээр Монгол гэдэг энэ үндэсний төлөвт Бурхны Destiny байна. 너무나 하고 싶고 해야 되는 일들인데 Үнэхээр хийхийг хүсэж байгаа хэрнээ 오랫동안 막혀 있는 것들이 маш 있거든요. удаан хугацаагаар дарагдаад хаагдаад байгаа тэр зүйл. 어쩌면 거기에 데스티니가 있을 수 있어요. Тэр бол Монголын төлөвт Destiny байгаа. 두 번째가 있습니다. Хоёр дахь нь 마귀가 깨뜨리는 두 번째인데 за Моиран Сесинг хийдэг бас хоёр дахь зүйл 영적인 일을 육적으로 만들어 버리는 거예요. сүнслэг зүйлийг махан биеийн зүйл болгож өөрчилж. 영적인 일을 육적인 걸로 만들어 버려요. махан сүнслэг зүйлийг махан биеийн зүйл болгоо өөрчилж. 성경에 보면 야고보 사도가 있습니다. За Библиэрээс үзэх юм л Яаков илж байна. 예수님의 제일 큰 제자 세 명. 예수스의 베드로, хамгийн 야고보, батны 요한. 3 дагалдагч нэг байгаа. 그 중에 한 명이 야고보지요. Түүний нэг нь Яаков байгаа. 근데 야고보가 예수님한테 어느 날 찾아가서 얘기합니다. Яаков Иесус очиж хэлсэн. 요한하고 자기 엄마를 데리고 Тэгээ ээжтэйгээ бас Йоханыг дагуулчихад 예수님 예수님 Иесус 당신의 나라가 임하실 때 таны хаанчлал ирэх үед 우리가 한 명은 좌편에 한 명은 та нэг нь 우편에 баруун талдаа нэг нь зүүн талдаа суулгаараа гэл. 아 우리는 권력을 잡고 싶습니다. Тэгээ бид нар хүч чадалтай болно. 우리는 큰 자가 되고 싶습니다. Тэгээ бид нар үнэхээр агуу улсыг байгуулнаа гэл. 그랬더니 예수님께서 약간 어이없는 표정을 하시더니 Тэгсэн чи Иесус айгу хэцүү 네가 지금 гэр. 무슨 얘기한 줄 아니? Чи юу яриад байгаагаа мэдчихэв нөө? 내가 마시는 잔을 너도 마실 수 있니? Чи миний уух хаягыг ууж чадах юм уу? 마실 수 있습니다. Би ууж чадна гэл. 그 이야기 기억하시죠? Та нар энэ түүхийг санаж байгаа тий? 이러고 시간이 흐릅니다. Тэгээ цаг хугацаа өнгөрсөн. 한동안 야고보 이야기가 안 나와요. 성경에 보면 야고보 이야기가 거의 없습니다. Библиэс үзвэл Яаковын тухай төдийлөн гардаггүй тааж. 그 사건 이후로 야고보 이야기가 오랫동안 안 나오다가 Маш удаан хугацаагаар тэр үйл явдлын дараа Яаковын тухай 사도행전에 가면 야고보가 다시 Үйлс номон 등장합니다. дээр гарч ирдэг. 헤롯에 의해서 순교당하다. Тэр Херодын алуулсан тухай гардаг. 그렇게 하고 야고보 이야기가 끝납니다. Тэгэл түүний түүх дуусдаг. 야고보가 여러분 진짜로 큰 자가 된 거 아세요? Тэр үнэхээр 순교자의 이 자리에 올라간 거야. өөрөөр хэлбэл тэр үнэхээр амиа золиослогчийн тэр 하늘나라에서 가장 큰 자가 누구예요? тэр Тэнгэрийн хаанчлал хамгийн агуу нэгэн хэн бэ? 순교자잖아. Тэр бол амиа золиослогч. 복음을 위해 амьдралаа 죽은 зориулсан. 사람들. Сайн мэдээний төлөө амиа өргөгч байгаа. 성경이 얘기하고 있잖아요. Энэ тухай Библи ярьдаг шүү дээ. 가장 높은 자리가 순교자이다. хамгийн агуу судалт агуу тий нэг нь хэн бэ гэвэл 맞아요. 야고보의 데스티니가 있었어요. тэгэхээр Яаковын Destiny байгаа. 처음부터 하나님이 야고보를 향해서 갖고 있던 계획이야. Анхнаасаа бурхан түүнийг дагуулж хөтлсөн тэр Destiny. 너의 데스티니는 순교야. Чиний Destiny бол амиа өргөх явдал. 너는 바로 내 옆에 와서 앉을 거야. Чи үнэхээр миний баруун талд суунаа. 너는 정말 하늘에서 큰 자가 될 거야. Чи Тэнгэрийн хаанчлал агуу нэгэн болно гэд. 맞아요. 그게 야고보의 데스티니였어. Мэдээж тэр бол үнэхээр түүний Destiny байсан. 근데 마귀가 이걸 속여요. Харин Моирансус түүнийг хуурч гэлж байгаа. 너는 이 땅에서 큰 자가 돼야 돼. Тэнгэрийн хаанчлал чи энэ дэлхий дээр агуу нэгэн болно. 너는 이 땅에서 권력을 잡을 수 있어. Чи энэ дэлхий дээр алдар хүнтэй болно. 그래가지고 예수님을 찾아가서 엉뚱한 얘기를 Тэгээ тийм 합니다. учраас тэр Иесус ташаашаал дими болоо 당신의 나라가 ярьж. 이 땅에 임할 때 Тэгээ таны хаанчлал энэ дэлхий дээр ирэх үед 저를 높은 자리에 앉혀주시오. тэр өндөр албан тушаалд намайг суулгаараа гэл. 마귀가 하는 일이에요. Энэ бол Моирансусны хийсэн ажил. 그래서 여러분 데스티니를 찾는 또 하나의 열쇠 중에 하나가 Тэгэхээр Destiny-г ирж хайхад 이 땅에서 우리가 이 이 땅에서 우리가 어떤 일들을 추구하고 행하고 이루는 일들을 보세요. та энэ дэлхий дээр өөрийнхөө хүсээ тэмүүлээд байгаа тэр зүйлээ хараараа. 어쩌면 그것이 영적인 차원에서 이루어질 일일지도 몰라요. Тэгэхээр магадгүй энэ зүйл тэр хүсээд байгаа зүйл чинь Тэнгэрийн хаанчлал сүнслэг байдал дотор бий болж болно. 사실 제가 오늘 아침에 이제 잠을 자고 있었는데 Өнөөгөө би унтчихсан чинь 너무 피곤했어요. маш ядарсан. 아침에 도저히 못 일어나겠는 거예요. Өглөө ерөөсө босч чадахгүй байлаа. 근데 아침에 눈을 떠보니까 한 6시쯤 됐어요. За ингээд нүдэнээс нь өглөө 6 цаг болсон. 자리에 조금 더 누웠습니다. Дахиад тэгтээд 누워서 이게 비몽사몽간에 잠든 건지 안 든 건지 이러고 있는데 тэгээд ингээд одоо унтсан ч юм уу одоо тэг зүрхмэлсэн ч юм уу. 이제 성령님께서 말씀을 시작하셨어요. Тэр үед ариун сүнс ярьж эхэлсэн. 그럼 이제 야고보 말씀을 하셨어요. Тэр үед Яаковын тухай надад 이거 오늘 ярьж. 아침에 주신 말씀이에요. Энэ бол Яаковын тухай энэ ярил бол өнөөгөө бурхнаас надад өгсөн үг байна. 이게 몽골을 향한 메시지라는 거예요. Энэ бол Монголын төлөөх бурхны мессеж байна. 몽골 하면 제가 알고 있는 것은 징기스칸. Монгол гэлдэх юм бол миний мэддэг зүйл бол Чингис хаан. 전 세계가 다 알고 있어요. Бүх дэлхий мэднэ. 전 세계를 정복하려고 했던 Бүх дэлхийг эзэлжсэн тэр. 놀라운 왕이었죠. Энэ бол гайхалтай хаанаас. 사실은 영적인 영역에서 이루어져야 될 일이라는 거예요. Гэхдээ энэ бол сүнслэг талбар дээр хэрэгжих ёстой юм аа. 사실은 영적인 영역에서 여러분의 데스티니일 수 있다는 거예요. Тэгэхээр сүнслэг талбарт бурхан энэ хүч чадлыг та нарт өгнө. 몽골이라고 하는 나라의 역사를 보면 Монгол гэдэг тэр түүхийг улсын түүхийг үзвэл 세상 속에서 그 일을 하려고 했어요. энэ бол дэлхийд дээр ализны бий болсон түүх. 전쟁을 통해서 나라를 정복하고 Дандаа
дайтаад улс орноо өргөжүүлээд байдаг. 그 일을 행하려고 했어요. Энэ зүйлийг хийсэн байгаа. 맞아요. 어쩜 여러분의 데스티니일 수도 있어요. Магадгүй энэ зүйл та бүхний дестини байхаа. 이 땅에서 행하는 것이 아니고 Энэ дэлхийд энэ газар нутаг дээр биш. 영적인 영역에서 해내야 되는 Та 데스티니. бүхэн сүнслэг тэр талбарт 모든 영적인 영향력들을 전 세계에 여러분이 흘려보내야 될 데스티니가 있는 줄 тэгэхээр 모르겠어요. бүх тэр сүнслэг талбар та бүхэн бүх талбаруудад та бүхэн нөлөөлөх тийм ард түмэн болно. 영적 전쟁을 통해서 이기고 또 이기는 데스티니가 여러분 있을 Өөрөөр хэлбэл та бүхэнд өгсөн тэр түүхээр дамжуулаад юу сүнслэг талбар дандаа дайтдаг, эзэлдэг, авдаг тийм ард түмэн. 예? 거기까지가 제가 알고 있는 거예요. Миний мэдж байгаа зүйл энэ. 여러분들이 찾아가셔야 돼요. Харин та бүхэн ирж гайхаараа. 원리들은 제가 말씀드렸어요. Би урдны хэлсэн байгаа. 막혀 있는 거든지 Дарагдсан байна уу? 아니면 영적인 영역에서 행해야 될 것을 이 땅에서 잘못 행하고 있든지. Эсвэл сүнслэг талбар дээр хийх ёстой зүйлийг энэ дэлхий дээр л хийгээд байна уу? 예, 여러분 역사를 잘 돌아보세요. Та өөрийнхөө түүхийг сайн үзээрэй. 어쩌면 하나님께서 여러분 나라를 향해 가지고 계신 하나님 나라에서의 데스티니가 있는데 Тэгэхээр та бүхний түүхэнд Бурхны нэг тэр төлөвлөгөө аль хэзээний хийгдээд байсан байж болзошгүй. 그 데스티니가 있으니까 우리 안에 막 그런 열망들이 있어. Тэгээ тэр дестини бидэнд аль хэзээний өгөгдсөн учраас бидний дотор халуун сэтгэлүүд байгаа. 근데 그것을 영적인 영역에서 풀어내는 것이 아니고 Харин энэ зүйлийг нөгөө сүнслэг байдлаар тайлахгүйгээр 마귀가 잘 속여요. муйрээс хуурч эхэлдэг. 이 땅에서 풀어내라고. Дана энэ дэлхий дээр та нар тийм хүчтэй байх. 마귀가 야고보를 속였어요. Муйрээстэй Яаковыг хуурсан шүү дээ. 원래 하늘나라에서 큰 자가 되는 거였는데 Уг нь л тэр бол Тэнгэрийн хаанчлал агуу нэгэн болох ёстой. 아니야 이 땅에서 큰 자가 돼. Гээ тэр биш. Одоо энэ дэлхий дээр агуу нэгэн болоо гэл. 그래서 야고보가 그걸 하려고 했지. Тэгээд тийм учраас Яаков шууд агуу нэгэн болох гол те эсдэр атсан. 어쩌면 몽골을 향한 메시지인지 모르겠어요. Тэгэхээр энэ бол бас яг Монголын төлөөх мессеж ахаа. 제가 여러분 뭐 몽골에 오기 시작했으니까 계속 와야겠지요. За би Монголд ирээд эхэлсэн учраас цаашдаа үргэлжлээд ирэх бах. 올 때마다 새로운 여러분들의 데스티니들이 발견됐으면 좋겠어요. Тэгээд би үнэхээр ирэх бүртээ та бүхний шин тэр тестинуудыг олж харахыг хүсэж байна. 여러분의 몫이에요. Энэ бол та бүхний заалмаа байна. 놀라운 하나님의 은혜가 함께할 줄로 믿습니다. Тэгээд Бурхны гайхамшигтай түүх та бүхэнтэй хамт байна. 아멘. 아멘. 잠깐 기도합시다. Залбирая. 여러분 함께 기도할 때 Та бүхэн залбирахдаа 우리 데스티니를 위해서 좀 기도합시다. өөрийнхөө тестиний төлөө залбираарай. 뭐 개인적인 데스티니도 풀어줘야 되지만 Мэдээж хэрэг өөрийнхөө хувийн тэр тестинийг та тайлах хэрэгтэй. 특별히 몽골의 데스티니를 위해서 Та 기도합시다. бүхэн Монголын төлөөх тэр Бурхны төлөвлөгөө юу вэ гэдгийг залбираарай. 하나님 몽골을 향한 하나님의 계획은 무엇입니까? Бурхан минь Монгол гэдэг энэ улсын төлөөх таны төлөвлөгөө юу юм бэ? 어떤 계획을 가지고 몽골을 창조하셨습니까? Та ямар төлөвлөгөө агуулan Монголыг бүтээсэн юм бэ? 몽골의 데스티니는 무엇인지 가르쳐 주십시오. Та Монголын тестиний юу болохыг зааж өгөөч. 그리고 그것이 주님 풀어지게 하여 주십시오. Эзэн минь та үүнийг тайлж өгөөч. 몽골 교회 가운데 몽골의 데스티니가 풀어지게 하여 주십시오. Монголчуулгнуудад Монголын тестинийг та тайлж өгөөч. 예, 우리 이 기도 제목 가지고 한 1, 2분만 합심해서 좀 기도했으면 Бүгд хамтдаа 좋겠습니다. энэ залбирлыг бариад залбирая. 기도하겠습니다. 돌파의 역사들이 몽골 교회 가운데 일어나게 하여 주십시오. 주님 그 가운데 하나님의 돌파의 역사를 보기 원합니다. 우리 하나님 행하시는 일들을 저희가 보기 원합니다. 주님 가운데 특별한 하나님의 은총이 있게 하시고 주님 우리를 향한 하나님의 모든 계획들이 남김없이 풀어지는 역사들이 있게 하여 주시기를. 주님 감사합니다. Эзэн минь баярлалаа. 몽골을 향한 하나님의 계획이 있는 줄로 믿습니다. Монголын төлөөх Бурхны төлөвлөгөө байгаа гэдэг 그것이 다 이루어지게 하여 주십시오. ингээд тэр төлөвлөгөө хэрэгжих болтугай. 몽골을 향한 하나님의 축복의 계획들이 다 이루어지게 하여 Монголын 주십시오. төлөөх тэр Бурхны ерөөлийн төлөвлөгөөг хэрэгжих болтугай. 주님 특별히 이곳에 모인 목회자님들을 기억하여 주시고 Эзэн минь энд гарсан хүний бүрийг та дурсан санаарай. 각 사람의 데스티니가 이루어지게 하시고 Хүний бүрийн тэр дестиний хэрэгжих болтугай. 뿐만 아니라 몽골의 데스티니를 함께 이루어 나갈 수 있도록 Бас 주여 축복하여 주시옵소서. хамтдаа Монголын төлөөх тэр Бурхны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх болтугай.
그래서 주님 이 마지막 때에 모든 계획들이 다 이루어지는 복이 있게 하시고 Тэгэхээр эцсийн цаг мөчид бурхан таны тэр төлөвлөгөөг олж харсан байх болтугай. 그 일을 통하여 하나님의 영광이 드러나게 되기를 간절히 Чуулганаар 소원합니다. дамжуулан бурханы алдрыг харах болтугай. 주님 이후에 있을 모든 집회들을 기억하시고 Эзэн үүний төлөө та бидний дурсан санаа. 가운데 특별한 하나님의 은혜와 계시가 있게 하여 Энэ 주시옵소서. газар таны онцгой илчлэл байх болтугай. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа.